Antes de comezar co podcast, acordaivos de facervos membros de Non Vale Furar. Xa sabedes que temos ese espazo para que nos dedes ainda máis apoio do que xa nos dades e que xa sentimos. Xa poderedes ver algunha aventura de Eros, algunha outra de Cabo e en breves subirán máis contidos, non? máis contidos, efectivamente, así que facedevos furiños VIP. Por só 4,99 ao mes, menos do que vale un cubata. Somos Dani Cabo Eros López, e isto é... Non Vale Furar. Moi boa xente, que tal? Como estades? Benvidos un día máis, Eros. Hoxe estás moi contento, Hoxe é un día moi especial, Cabo. Ves de amarillo, Sí, hoxe veño un pouco canario, pero hoxe é o día máis sarriano deste podcast de toda a historia. Presenta ti, é teu. Pues aquí estamos, hoxe especial sarriana. Aquí temos a Maxi e a Brais, xogadores da Sarriana. Que tal? Como estades? Hola, boas, moi ben. Hola, buenos días. Tamén moi ben. Brais Prieto e Maxi Lebrante. Aí está, sí señor, Bos dos xogadores. grandes xogadores, ahora mesmo peleando polo playoff, Sí, na señor. terceira, na nosa terceira. Non a xeira un pouco negativa, pero Estamos aí arriba, é o importante. Bueno, como sempre empezamos polos inicios, non, Eros? Queremos saber un pouco así, as vosas historias, un pouco como empezades a xogar ao fútbol e tal, non sei, por exemplo, Brais, como empezaches nesto do fútbol? Eu, vamos a ver, empecei no meu pueblo, Valadouro, xogando ao fútbol sala, cos meus amigos de toda a vida, ali teríamos 5 ou 6 anos, e despois é verdad que fumo a Foz, xogar ao fútbol xa, porque en Ferreira non había fútbol, bueno, Ferreira é onde son eu, Valadouro, e fun pa Foz, e ali estuve, pues, desde que cheguei en Benjamines de primeiro ano, ata, bueno, xoguei hasta o senior, hasta juveniles de segundo ano, máis ou menos. Xa falaremos aí despois desa etapa na que eres juvenil pero debutas co primeiro equipo, que é Sí. bastante interesante. No caso de Maxi, ti tamén xogaches ao fútbol sala, comentaron, nos? Como empezas ti? Sí. Bueno, mi comienzo fue en Funes, en un pueblo de ahí de Rosario, de Argentina. Aí eres argentino. Sí. Non o sabía. Y nada, en un club de barrio jugando con amigos y tal. Nada, pasé ahí, como se dice acá, a Levino. Como se lle di ali? Allá infantiles. no Chavales. sé. Sí. Era chavales. Y bueno, nada, ahí me anduve muy bien y jugando me agarró un club de cantera, digamos, que fue Rosario. Y nada, estuve ahí varios años hasta que, bueno, llegué a juveniles, pasé por varios clubes ahí dentro de Rosario y ya después más adelante llega la etapa más importante que digamos. Newells. Sí, Newells, Argentino Rosario, cuarta categoría ahí de Argentina. Y bueno, después ya me vine para acá. Rosario, mesma cidade que a Messi, non? Sí. Así es. Tes as súas dotes futbolísticas, Maxi. Parecense bastante, sí. Bueno, que diferencias atopaches entre o fútbol argentino e o galego? Bueno, gallego es parecido comparado al español, que bueno, fui a Madrid y por ahí es diferente, pero el gallego por ahí es más parecido al argentino, que se corre más y se pelea más. Pero bueno, sí hay mucha diferencia. É mellor, non? Sí. É mellor o galego que o de Madrid, por exemplo, non? Yo creo que sí. Hay más nivel. Evidentemente. Para mí hay más nivel y me gusta mucho. Y nada, yo creo que allá jugamos a no perder en Argentina. Entonces, Sí, xa nos contabas antes que cuarta categoría o nivel é incluso inferior aquí a terceira ref, non? sí, yo creo que sí. Acá hay mucho más juego, más ritmo. Pero bueno, allá es todo cuerpo, ganar segundo balón, primero, duelo, estar fuerte. Fútbol, verdad. Y nada más, folclore. Sí, señor. Sí. Claro, porque tamén entendo que tamén notas diferencias a hora de vivir o fútbol. Sí. Non sei con que maneira te quedas. Sí, ahora estoy más tranquilo. Allá por ahí los viajes, viajábamos a Buenos Aires, de Rosario, en una combi parábamos a comer un arroz que estaba más duro que la mesa esta. Y nada, entrábamos escoltados con la policía,
jugando cuarta categoría de Argentina, Hostia. con la policía a jugar un partido. Y vos decís, estamos todos locos. Isto fai 3 anos, non? Por aí, Sí, máis ou menos. Sí, por aí. Sí, 2 o 3 años. No caso de Brais, volvendo ao tema Sí. ese do debut co Foz, chama a atención porque, joder, con 16 anos debutas nun Super Foz en segunda autonómica e xogas bastante partidos, incluso marcas 2 goles. Como é o tema ese de debutar tan chaval? A ver, Talento precoz, Brais? O debut foi espectacular, a verdad, porque eu fun un partido convocado con eles, cagao de todo, pues, mítico, chegas ao vestuario, estás cagao, non conocía a ningún, que encima non os conocía. E chego, e vou convocado, o primeiro partido non xogo, e volvo a convocar a semana seguinte. Entón estamos tal, mándame calentar e díceme o entrenador que era Gallol, que eu supoño a mellor o conocedes, un baixiño así calvo. Bueno, botaban uns berros criminales, eu estaba cagao, claro. Non me sabía ningún nombre. Chaval, vas a entrar aí no medio, tal. E entro, e claro, eu acordo perfectamente. Entro xa antes de entrar. Entro antes ao campo e botan amarilla antes de entrar ao campo. Contra quen era o debut? En Era segunda contra autonómica? o Cospeito. Uh. Cospeito. Íbamos perdendo 2-2. Bueno, íbamos empatando cando entrei. Na Terra Chá foi ou foi en No, Foz? foi en Foz, foi en Foz. Que, bueno, supoño que conocedes, o Martínez Otero está guapísimo. sí, o campo. sí. E entro, entonces claro, díceme, tú, cando che chega un balón, das para arriba e tomar por saco. E chega un balón, e vexome, claro, moi presionado, recorto, perdo o balón, inmediatamente vou ao suelo, recupero, e doulle a un compañero, e xa os coitos do banquillo, chaval, para claro, xa estaba cagadísimo. Entón, nada, salgo, un córner, e non sei por que, eu vin como que o balón estaba así un pouco metido nun furado, entonces, dixen, vou ir ao primeiro pau, porque vai salirlle mal ao centro. E, efectivamente, primeiro pau, plas, de cabeza, 3-2, celebrando, e pita ao final. E, claro, debuto con gol, e a partir de aí xa empezaron a levar moitos partidos. A ver, non era que tuvera nivel futbolístico, pero físicamente, Sí. en segunda regional, eu con 16 anos tiña bastante bon físico. Corría moito, corría todo o campo. Entonces, Lamine Yamal, debutou con gol, tal, joder. a verdade é que o debut foi espectacular, esa é a historia tremenda. E xa para quedarte, pero bueno. Despois a tempada seguinte estás co primeiro equipo bastante, Sí, o sea, xoguei. casi non xogas co juvenil, ou como é o tema? Iba moi pouco, si non coincidía, ao mellor se era sábado ou domingo, tal, pero xa entrenaba sempre cos maiores e despois pois toda a temporada estuve En xogando. primeira, porque ascendedes o primeiro ano. Sí, ascendemos e quedamos ese ano terceiros. Estuvemos a punto, pero ao final O Jose Foz, sí, a verdade é que había míticos. Vale, de feito estaba a Xergo, que xogaba no Villalbés, que agora foi por Ribadeo. Tiñamos un equipazo, verdad, para esa categoría era un equipo. E xogabas de medio. Sí, de medio de todo campista. Ti, Maxi, sempre xogaches de central, porque antes dixéronos por aí que non eras o tanque que eres agora, No. eras baixiño. Yo era el chiquitito y, bueno, rapidito y débil. Sí. Todo lo contrario que soy ahora. O sea- nada, jugaba extremo, lateral. Buah. Cuando era más chico, bueno, yo quería jugar de 9, como siempre. Sí. Arranca a jugar al fútbol y querés jugar de 9, ser goleador. Mm. Pero bueno, fui bajando, jugué de medio, jugué muchos años de lateral. Era rapidito, chiquitito, sin fuerza, bueno, lateral, listo. Quen o diría, Sí. Y de a poquito fui creciendo, claro. Crecí tarde. Tarde. Pero que estirón, Sí, sí, sí. Bo estirón. Fui creciendo, me dice, no, tenés que ir de central, por ahí volante central, porque en Argentina Ujú. tiran pelotazos, los centrales ya tiran pelotas. Aquí pasa bastante. Y los porteros. A Sarriana non o fai, pero en xeral... Estamos acostumbrados. Sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces yo era chiquitito, pero iba bien de cabeza. Me ponía un faro de luz ahí, lo cabeceo, no me importa nada. Probamos? Entonces, Espera. y bueno, a veces medio centro, y ahí ya empecé central, medio centro, medio centro. Ganar duelo, saltar a cabecear y estar fuerte. Con Newells, digamos que xa estabas aí de central. Sí, sí, sí. Vale, Sí, vale, sí, vale. Central fijo. E como foi estar na canteira de Newells? Porque ao final é un dos grandes de Argentina, polo menos Como Foz. aquí é dos que máis se coñece. Sí, sí, buenísimo. Aparte, club de tu ciudad, donde querés estar. Nada. Messi presente, por Claro, sí, sí, sí. Jugármela toda para jugar en el primer equipo, es el sueño de cada argentino. Jugar en el equipo de su ciudad y poder llegar a debutar con toda esa gente que está loca, que está loquísima. Vos Sí. querés entrar a un estadio y que tu papá te vea ahí y toda la gente gritando, te volvés loco. Uf. É que eso mola. Sí, sí. Y la verdad que la cantera de Newell's muy bien y bueno, disfruté mucho de ese proceso. Que estuve a punto ahí, pero bueno. Coincidiches con algún crack así argentino que esté ahora petando ou Y que tal esa xeración? está Brian Aguirre, que está en Boca, Ujú. por ahí, pero justo la generación que estuve ahí, yo no, por ahí no llegaron tanto
Non así, chegaron ata esa Europa, claro. Pero bueno, sí, hay varios ahí por varios equipos buenos. Muy bien. E, como é a túa... Por que decides vir a España? Que eso é que me chama bastante atención, chegas aquí a Galicia, ademais, que é un sitiazo para estar. Como, explícanos un pouco por qué. Sí, bueno, mi papá ya de chico quería que, bueno, ver el fútbol europeo y decir, mi hijo quiere jugar ahí. Quiero que juegue mi hijo ahí en realidad. Y bueno, nada, jugando ahí, el fútbol argentino por ahí a veces es muy cobarde y pasan cosas que no valen. Entonces, nada, cuarta categoría de Argentina, paso de Newell's, voy a Argentino Rosario. Fútbol totalmente diferente a lo que acá, totalmente diferente. Y Había golpes, ¿eh? Sí, mucho. Hay algunos videos ahí que... Cada partido era salir sangrando de un labio, nada, te comía piña, lo que sea, te lo comía. Balón. Pero tipo tenés eso, que ser hombre ahí. Pero tipo eso... Bien. Por ahí me veían rubiecito y... Porque en Argentina, claro, te ven... No está tatuado, no tal, y esto te dicen, Blandito, este me lo como. No. Pero yo no entro a la cancha ahí y te quiero matar. Sí. Y... Saben os dianteiros da terceira, penso eu, eh? Creo que sí. Algún polo menos. Sí. Non hai tarxetas amarillas? Algo máis? Hay que cortar jugada, a veces hay que cortar jugada. Sí, correcto. Sí. Penso deso. Pero... Ti cantas levas, Brais? Eu levo 4, estou aí para facer o ciclo. O sea, levades os dous. A ver que fin de semana me perdo. Yo tamén. Sí, señor. Sí. E despois o tema de Brais, porque ti fichas aí un último ano de juveniles. Que xogas en División de Honor co Lugo? Como se dá un pouco ese paso? Pois eu estando no Foz xa me dicen que bueno, que estaban véndome do Lugo, incluso do Depor, me dixeran que tamén me viñeran ver. Claro, eu acabo o bachiller en Foz ali, puxen para ver onde quería estudiar, puxera INEF en Coruña, que non me deu a nota, e puxera magisterio en Lugo. E claro, entro en magisterio, entón xa dixen, bueno, pois se me quero Lugo vou para ali. Efectivamente fora falar con eles, querían e empezar no Lugo. E a verdade que, claro, pasas do Foz toda a vida que pasar a un equipo que estaba en segunda división, eu xa flipara. Dixen, eu quero estar aquí toda a vida. Claro. Notaches moita diferencia entre a primeira autonómica e a División de Honra? Sí. A ver, tampouco era tanto. Eu via moito que por exemplo, en División de Honor tampouco había tanto control dos partidos, eran moito tamén disputas e tal. Eu sentíame cómodo eso. É verdade que en Lugo xoguei de lateral dereito, porque eu toda a vida xoguei de lateral dereito hasta cadetes. En cadetes empecé a xogar de medio e, claro, pues seguín de medio. Pero en Lugo volvín a xogar de lateral dereito e é verdade que, ben, eu era ganador de duelos, en un contra un gustábame defender, entonces era o que me dedicaba. E nós tampouco tiñamos un xogo moi combinativo, era darlle para arriba un pouco e tal. Entón, moi ben, a verdade, eu estaba encantado de entrenar todos os días, eu pasaba moi ben. A verdade, o ano do Lugo foi unha pena que non tivemos un grupo moi cohesionado, que eu levo moi ben con todos, pero é verdade que non quedamos moito, non fixemos cenas e cousas desos que sempre che dan algún punto, entonces... Que andaba por aí? Estaba Dani Vidal, sí, estaba tiñamos un equipo. O noso problema foi que creo que perdimos 9 seguidos. En División de Honor son moi poucos partidos. As dinámicas. É que ganamos o primeiro, non sei se perdimos 8 ou 9. Entonces, claro, fomos a Villalba, creo que na 10ª jornada xogando nos penúltimo contra último 3 puntos contra 0. E fomos, a partir de aí, mira, ganamos o Depor, ganamos moitos. Nós tiñamos un equipo, estaba Dani Vidal, mira, os centrais eran Matías Vesprini e Nico Manteiga, lateral izquierda era Martín, que está con nós, porteiro Julen, no medio estaba Dani, bueno, Rubio, que está no Montañeros. Houve moitos, tiñamos un de fora, Juan Pablo, un colombiano, depois un suizo que se chama Nathan, mas tiñamos un equipo. Nada mal, Non, ben, a verdade que foi mala suerte esos partidos que tuvemos aí, pero... E logo xa, bueno, das o paso a senior, ao Ribadeo, boas tempadas na preferente. Como foi o paso, a adaptación xa Equipazo, a ese Ribadeo, fútbol? A verdade é que eu... Bueno, primeiro fun xusto cando acabei a División de Honor, dixeronme de se quería ir ao Foz, porque quedaban unhas jornadas, entón podíamos ou seguir entrenando ou pillaran con algún equipo que quedara a liga. Fun ao Foz e xusto a jornada que vou xa ascenden a preferente. Acaba a liga, entonces chamo ao Ribadeo, eu virei ao Ribadeo, tal, gustame ali cerca da casa, e fun ao Ribadeo. A verdade que en Ribadeo estuve encantado, tanto o grupo, foi espectacular. Hai unha pila
O Pepe Barrera mola moito. Non, eu ali estaba espectacular, encima xogaba todo, xogaba ben, ademais, que era moi importante. Marcabas goles? Moitos, a verdade é que... Curioso. Todo campista. Non, eu sempre tuve así bastante gol. O que pasa é que encima en Ribadeo viñame moi ben, porque tiñamos dous delanteros así, digamos, tanques que viñan. Eu corría a espalda todo o tempo, cortaba, marcaron a pila de goles, a verdade que moi ben. Este ano levas os mismos goles. Cantos levas ti, Brais? Eu levo 2. El tamén? Sí. Está Somos parecidos, de juego parecido y... Que marcará máis? Algún de vos marcará... Eu podría apostar por él, porque... Y vas ben de cabeza, Maxi. Bueno, como te dije, voy voy a Pasar dejar por todo. enriba da xente. Sí. É que chivo, falábamos de división de honra xuvenil, que é como o máximo en categoría xuvenil. Sí, se Cando ti dice estabas, quinta división más o menos. como que facíades ali? Xogabades contra Boca e tal? Sí. Era contra los grandes de Argentina. Allá Newell's, como está en primera división, vos jugás contra los clubes que están en primera división. como Liga de Boca, Filiales River... esta, claro, Ah, sí. xogaches Sí, es como con una división, no. Algún Más o menos. crack enfrente? Y... Echeverri o algo de esto. De Boca debe haber varios, pero viste cuando vos te pones a jugar y Non te acordas. no te acordás de nada. Claro. Bueno, A si mí fose... pásame tamén. Sí, se sí. xogase- Está Medina, hay muchísimos, pero bueno, no me acuerdo bien. E ti, Brais, extremos esquerdos vos naquela división de honra? Quen estaba no Depor e no Celta? O Depor tiña un equipazo criminal, Sí, ¿no? estaban por Rúa, Boedo, todos defendidos a todos. Quen é Boedo? Boedo xogaba de extremo, incluso creo que en un partido xogou de lateral, me parece. É que aquel Sí, Boedo, sí. cuidado, Sí, encima tiña o delantero a Pedro Martelo, el íbase por banda, poñía E Martelo. uns cabezazos aí criminales. A lo Ese- meter nos 6 goles, pero aquí ganáramos en Friol. Pero a lo, acórdame hasta tuver que poñerse Dani Vidal de porteiro, fora tremendo. Ostras, Dani Vidal de E portero. parar a dous penaltis, bueno, un botar aí fora non sei quen e outro parar aí, dous penaltis. Todo campista, Dani Vidal. Sí, señor. Bueno, quería volver outra vez á chegada a España. Non sei se ti cando chegas vas a Madrid primeiro. Por qué? Como chegas a Madrid? Por qué? Sí. Como... Bueno, en Argentina Rosario no terminé la temporada. Llego a mitad de año, iba a 20 partidos, 4 goles, me tiraban todos los pelotas a mí en los centros y bueno, hice varios goles. Y nada, ahí me nombraron, mitad de año hacen unos premios alumni, se llama, el premio de todas las categorías de Argentina. Y de la cuarta categoría me nombraron a mí y a 2 más que eran delanteros. Entonces, bueno, me dio chapa, como se dice ahí, y bueno, y ahí contacté con un representante, como todos, y llegué a Madrid, al Corcón. Fui al Corcón, al filial, bueno, proyecto para el primer equipo, que no sé qué. ¿Tercera no sé cuánto. ref? Sí, tercera ref. El Alcorcón estaba en segunda división. Y bueno, me querían firmar todo, pero estaban viendo problemas de papeles, derechos y tal, y no se animaron. No quisieron. Entonces caí, me dicen, bueno, tenemos que eliminarlo o hacer tal cosa. Caí. ¿Dónde acabas? Sí, caí en Santiago de Compostela, acá. No no Compostela. No, acá en Santiago. Y bueno, el representante me dijo, vas a ir a un club que va a estar ahí jugando tercera ref. Y bueno, llego al club y nada, los papeles también, no quería. Y de la nada me dicen, te tenés que ir a otro club, a La Sarriana. Caí a La Sarriana en noviembre del 2023 y bueno, me recibió ahí Jorge retando a los chicos que tenían que pegar, que tenían que hacer algo para ganar. Y me vino justito. Nas súas alas, Porque antes, esas 2 semanas en Arzúa, como foi? Estabas ali nun piso Sí. e non che... Como era o tema do Sí, equipo? llegué a Arzúa y Estaba bueno, mal. el equipo estaba mal. Duré 2 semanas porque también tenían que hacer algo con mis papeles para que pueda jugar y no pudieron. Entonces buscaron alguna alternativa con el representante para que yo pueda jugar en algún lado. Y bueno, terminé en La Sarriana. Y fue todo lindo. Desde ahí fue todo lindo. Como decías que te dixeron, tens que ir a Sarri, buscáchelo no mapa e dixetes, ¿dónde está este? Sí, No me sí, digas. sí. Me dicen, Ver la ubicación. tenés que ir a La Sarriana. Y claro, La Sarriana también estaba en esa época mal, cuando llegaba yo, a 3 creo que del descenso. Y miro en el mapa y digo, ¿esto dónde queda?
en el medio de la montaña. Sí. Y digo, bueno, no quedará otra, voy y a probar a ver qué pasa. E mira ti, Y bueno, Atopáchete con Brais. Xa buscarías a Rihanna no Maps para ir Sí, allí. sí. Pero onde estás a Rihanna? Saliu a ubicación de Rivela, dixo, ai Dios. Ay, Dios mío, sí, hablo con Vilariño, me dice, te va a buscar ahí un directivo. Bueno, me fue a buscar Suba, 1 hora y pico en coche y yo agarrándome las manos. No ¿A sé. quién era o directivo, sabes? Como de Freijó. Ai, Dios. Freijó. Hostia. E levoute ali ao campo, dixo, estas son as instalacións, como Sí, quen sí, que sí. vai ao Bernabéu. Llego a las 8 de la noche, entrenábamos 8:30. Y me dice, no, acá, claro, llueve, como en Galicia llueve siempre. Y digo, En no. Argentina no. En Argentina llueve, pero se cae el mundo. O sea, cuando llueve, se cae el mundo. ¿Qué Llueven significa? unas gotas así, ¿no? Chove Como muy acá, bien. Ah, vale. claro. Sí. Xa vou entrenando en Argentina. Máximo Piedra. galego ben, Sí, ben. Entiendo bien, pero bueno, hablar no. Porque entendes ahora Falta de mellor, pouco. ¿no? Porque falábamos antes aí que Sí. estás aí enganchado, Sí, Masterclass ahora de me galego. enganché la segunda temporada y bueno, necesitaba... Damos contexto, porque non parece que te enganchaches a, eu que sei, No, necesitaba una compañía y la encontré. unha rapaz. Sí. E levouche a casa dos seus abuelos e, claro, aí... Sí, ahí aprendés bien. Aprendés bien gallego. Sí. É que, bueno, hai que falar outra vez do Arzúa, porque é curioso, porque ti chegas a un Arzúa que está en situación desastrosa, pero antes estivo Brais. Sí. E Brais chega a un Arzúa o que lle foi moi ben, porque foi ti das o salto do Ribadeo de preferente ao Arzúa de terceira, que é un salto, bueno, considerable e moi ben ese Arzúa, Sí, eu quería xogar en terceira cando estaba en Ribadeo, porque además fixera 2 temporadas moi boas, marcara unha 7 e noutra 5 goles, sobre todo na do Covid. Xa antes de a primeira temporada despois de Ribadeo fun facer a pretemporada a Villalba, pero non me quedaron ao final, dixérame Simón que empezara ben, pero despois, bueno, estaba traballando tamén, Brau, que eu no Brau son bastante salir tamén, e estaba reventado, a verdad. Vin pa aquí para Arzúa, chamaron, eu tiña ganas de xogar en terceira, é verdad que sí. E ben, empezamos ben, eu, a verdad que esa temporada non xoguei moito, xoguei, non sei, 500 minutos ou así, pero eu tiña tantas ganas de xogar en terceira que a verdade pasaron moi ben. Eu eso que viña todos os días desde Lugo, pero Había bueno. bo equipo, Sí, tiñamos. Esa, no... Se queixo mecánico. Sí, era queixo mecánico. E así tuéramos que bueno, é que esa liga fora distinta porque dividírase en 2 e nós meteremos nada abaixo para salvarnos, pero bueno, salvábamos bastante ben. Salvábamos no Couto contra o Ourense CF, que les salvaranse unha xornada antes tamén se salvaran. E o ano seguinte ascende. Ollo que mira Ourense ahora, que é moi Cuidado, ben. nada do playoff. Tiñamos bon equipo, estaba Marqueta, estaba Iker, estaba Brais Pedreira, eses tres xa eran medio equipo, eran bonísimos. Moi ben. Brais Pedreira, tío. Ollo, bueno, cando credes que foi o voso prime, dende que empezastes ata o día de hoxe? Si é que houve, o mellor ainda non se sabe o prime. Eu perfectamente, creo que puido ser perfectamente o ano pasado, o ano de Ribadeo. O ano de Ribadeo, a verdade que xogaba moi ben, tiña confianza e tal, pero bueno, o ano pasado foi raro porque eu sempre xoguei de medio centro máis atacante. O ano pasado de pivote ali quieto, puxéronme que eu botoi uns huevos Jorge, a verdade, porque eu digo, xogar de pivote, se me ves, claro, ao principio de temporada, este tío está loco, xogando de pivote, encima estaba Queco tamén. E nada, a verdade que o ano pasado considero que fixe un bon ano, creo que foi o meu prime. Yo creo que el año pasado estuvo muy bien el mío y me sentí muy cómodo. E este mellor. Y yo creo que este mejor, estoy mucho más seguro y seguro de mí mismo que la verdad que estoy muy... Eu creo que este ano tamén está mellor aínda. Sí, camiño de segunda ref. Sí, pero antes houve un camiño a terceira que Brais estivo en Sarre no ano do ascenso. Como foi esa tempada? Porque chegas a metade de ano do anterior. Do Viveiro. Baixas de categoría. Sí. Non estaban salindo en Sí, Viveiro. en Viveiro considero que ao mellor tiña que haber xogado un pouco máis do que xogaba, porque eu notaba que o equipo non iba ben e que eu notame ben entrenando e tal, e vin que non iba a ter tal, cambiamos de entrenador, falar con o entrenador a ver si tal, e había que aos tiros, a ver, normal chegar a Paz, equipo media temporada que está luchando por el descenso, pois aos que estaban xogando e a ver si te suerte. Sí. E chamárame Jaco de Sarre, que necesitaban que viñera, tal, que iba a xogar, que iba a ser importante, e dixo, bueno, pues para allá que vou. Claro, en Arzúa xogaba lateral dereito tamén, volverá a ser lateral dereito, Viveiro lateral dereito, viñera a pasar a lateral dereito. E xa nada máis chegáramos contra o Betanzos, que encima era partido en eles segundos e nos primeiros, ganamos, xoguei lateral, e depois xa
pasaron unhas jornadas de lateral, pois xa me puxeron de medio outra vez, non sei por qué, non sei por que outra vez de medio, pois... La locomotora. Sí, todo campista, tío. Sí, Claro. sí. E que? E hubo ascenso, non? Houve ascenso a preferente. Contanos. Bueno, No, a primeira, o primeiro ano non ascendimos, Foi o a ano segunda. ese que chego, que fomos xogarnos todo a Arteixo ali, palmamos co Arteixo, escapouse. Depois, encima tomamos mala suerte, porque aínda si perdera o Paio Saco, podíamos na última jornada que xogamos contra o Paio Saco ascender, pero ganou o Paio Saco, entón xa quedamos terceiros. Pero o ascenso, a verdade, eu xa desde o principio da temporada dixen, con este equipo vai ser difícil que non se escape, porque xa tiñamos equipazo o ano anterior que notabas que tiñas que estar, pero é que o ano de ascenso, digo, este ano é imposible. Casi, Hubo varios anos aí en Sarri de hai que ascender 100% e non se ascendía. É que o ano Sí, tivemos ese, moi mala suerte. o ano ese, todas as publicacións da Sarriana era hashtag este ano sí. E foi Sí, este é ano, verdade, é verdade. e foi este ano, sí, non? Sí, E sí. foi. E como foi a celebración? Que é o que nos interesa. Pois a celebración, a Houve verdade... un problema, ¿no? Sí, houve jaleo, porque viñamos xogar aquí a Montañeros ali no campo este, como se chama? Na Grela. Sí. Foi un partido que, mítico partido que gana sempre, non sei por que nese campo sempre houbera ao final de todo, acórdame, Julio Camba, un balón á área, peina así sin querer saltando, e entra pola escuadra, non pode parar Javi, perdemos. Entón xa empezaban os rumores de outro ano que non vamos a estender, Sí, tal, sí, non sí. sei que. Penúltima jornada xogamos contra a Resi e xogaba Boiro Noia. Entonces, claro, eles eran os outros dous que estaban aí, empatan. Entón nós acabamos o partido, ganamos, esperando a ver que pasaba. E cando empatan xa empezamos a celebrar, tal. Claro, non contaban con que ascendéramos. Que pasou aí? Non había cerveza, non había nada. Claro, dixemos, aquí hai que armar algunha. Entonces, Fatal, foron por cerveza ali a un bar, bueno, coñimos un tractor que había por ali, por Sarre no tractor con cervezas, Que estabas ti tamén celebrando por ali? Eu estaba atento ao partido, non fora ao campo, non sei por qué, pero claro, cando sales de Rivela, a calla que vas é a calla onde vivo eu. Pasaron por diante co tractor, digo, bueno, outro ano máis, porque o peor é que no ascenso da preferente fora no tren turístico do pueblo. Bueno. Os xogadores Hai un tren turístico. Non sabía, Hai un tren turístico en Sarri. había, Ahora levaba vale. o polo e tiñan tren turístico que podías. Pues molaba moito máis no tren turístico. Iban todos os xogadores subidos. Era un tractor, estaba. Pasámoslo, no ascenso, a verdade que o pasamos ben. Fóramos, é que non había nada, non tiñamos planeado nada, fóramos a unha festa que había ali nunha aldea con orquesta. Ah, que guai. Armámosla criminal. Bueno, a verdade pasámoslo. Bueno, ainda foste Eso- forades a Plaza Galicia, ya de Sí, eso fora. E depois tuvemos a mítica 2 semanas celebrando o ascenso. Xa dicían, a ver, habrá que parar xa de celebrar, que xa Pero basta. especifica, danos algunha anécdota simpática do ascenso, Brais. Que dixéronos que ti de anécdotas iba a sobrar. Eu teño moitas, a verdade é que anécdotas teño moitas, pero do ascenso, a verdade, deixa pensar algunha. A verdade que... Arona. Lagunas. Arona no tiene una anécdota. Do ascenso. Arona é Sí, xogador sí. de primeira división. No fue la que vino la mujer de... A ver, Da lona, non. Sí, sí. ten boa pinta, Non, a muller da lona. Non deu nunca, creo. Sí, sí, sí. Sí, pues O non me fue enterei, él, o fue él, y ahora, después del ascenso, Ah, que tuvo fillo. Sí, sí, sí. Sí, pero do ascenso do día aquel, Celebrou, se non? fue muy contento. Arona sí. Sí, claro, tixo, aprendemos hai que ter un Sí. recordo. Sí, 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 sí. Eu acórdome, Mira o recordo. De eu acórdome 9 meses. Eu acórdome pillar o bombo e dixen, esta noite o bombo non Como vai, bombo? o bombo de tiñamos un bombo ali nesa en plan, plan. pensei que era bombo de... No, anduve toda a noite co bombo, vou nos reventar, vou desfacer o bombo. Saltando encima do bombo, dándolle uns hostiazos, e o bombo aquel ainda está ali. Sigue. Está Sí, todo sí. abollado porque metimos unha paliza ao bombo. Pero Porque non estaba Maxi. Que Ahora si se no- está máis e ao mellor si que xa Collen dos pequenos para ir a animar, Xa pero non está o bombo desfeito. xa non son, Desfeito. eu anduvera con el a desfacelo. É que a mí encanta desfacer mal. Aí vou vestiar. Bueno, e como a ti como te acolleron cando chegaches, Maxi? Uf, fenomenal. Sí. Llegué al estadio y el primero que me saluda, bueno, Santi, que era el utilero, Ajá. Fenómeno. Sí. fenómeno, Puto el crack. mejor de todo. Sí. Sí, sí, Crack. hace todo, ahí en la Ribera hace todo. Y bueno, me acogió él y bueno, el cuerpo técnico y los chicos, el vestuario, bueno, estaba medio tirado para atrás porque venía de una mala racha, pero toda gente muy buena y muy acogedora. No, os argentinos o que teñen é que se deixen creer moi fácil. Eles Sí. son fáciles de integrar todos, a Temos verdade. Sí. por aí tamén a Valen. Somos que animan un pouco, ver necesitamos deles cando ganamos, hai veces que pareces un cementerio, chegan eles ao vestuario e xa dicen, dios, hai a afición de Boca. Claro, y también llego
Y estaba Tomás Usavila, que es argentino también, Claro. que ya estaba en el equipo y bueno, él también me recibió mucho mejor porque bueno, sabe cómo vivimos nosotros solos acá y Claro. cómo llegamos, entonces nada, me acogió muy bien y bueno, y después fueron llegando, que llegó Vale en enero, que también ahí ya los tres ya era... El bueno. trío Calavera. Xa armaban Sí, un sí, sí, equipo. sí, ya. Pero Hicimos- vivides xuntos? No. O ano no, pasado no. el año pasado no, el año pasado yo vivía con Miguel Fernández y Alvarito Herrero. Herrero. Sí, 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 sí. Que tamén é bon. Sí, sí, sí. Y bueno, Valen, Tommy, Tiján Sí. vivían en otro piso. Y bueno, pero igualmente estábamos siempre juntos. Ujú. Solo dormíamos en diferentes pisos y nada más. Boas cenas? Facíades cenas de equipo e así? Ou... Sí. Sí, sí, sí. Sí, que me- fixemos. sí, sí, sí. Gustanos bastante a festa, sobre todo. A todos, a todos. Quen dirías que é o máis zumbado? Uf, A ver, de festa... de festa... Ay, ay, ay. Eu cando me emborracho, verdad, que me poño bastante... Y yo... Poño copa así na cabeza. Sí, 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 sí. La maneja bien. Sí, sí, Y a verdade. mete la copa acá en la cabeza. Moito equilibrio, verdad, Dixo miña mai que controle co alcohol. Es increíble. Un mítico meme. Controlad el alcohol. Los pibes. Ah, vale, sí. Claro, pero viste que todos se lo ponen acá y le ponen en la oreja. No, este se pone, Lo le pone pone encima de acá la cabeza. y se baja hasta el piso. No sé cómo. Tamén levo tirado un par delas, Claro. Levo É botado. moita práctica, Sí, intuyo. é práctica. Anos de experiencia, Sí, vale. sí, a min eu gustame Sí. salir, gustame tal. Pero en los Maxi, primeros puestos creo que lo pongo a Boe. Boe. Voy tamén. Ten fama, Boe. Sí, De voy crack. fenómeno, de festa. Sí, 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 sí. O sea, top 3, Boedo número 1, número 2 pode estar Brais. Estaba Herrero tamén. Temos, o Sí, ano sí. pasado había moita magia disso. No campo máis fora. Y este año no, este año más. Este ano somos máis tranquilos, Más tranquilos, sí. sí, Pero sí. bueno, ainda así tamén. Inda si hai algo. Sí, sí. Maxi, sempre. ti en Argentina salías ou eras máis... eras máis No, chaval? no, no, en Argentina por ahí se hace menos de esto y es más serio. Claro. Porque si te enganchan o algo, no puedes Ah, regalar en- nada. En Newell's. No, sí, sí, sí. Claro. Y bueno, aparte que tengo a mi papá claro. y mis hermanos que se quieren dedicar a esto, que no... Hay que dar ejemplo. Sí, sí, sí. En- Y tampoco me gusta disfrutar con amigos, pero bueno. Con- Sí, sí. Claro. Con sentidito. Como Brais. Sí, sí, con sentido. Si ganamos un sábado y queréis disfrutar, sí. Pero por ahí en Argentina jugamos el domingo y yo en la semana no hacía nada. Ah, bueno, eu pola semana, ahora mismo, bueno, non solía salir moito, pero bueno, cando ganábamos se é sábado, Sí, sí, xa sí. non se pode non salir. Cando estabas no Arzú vivías en Santiago. No, viñamos de Lugo, tiñamos un Clio tremendo, un Clio cos... Non era furgalla. No, tiñamos Ostras, un Clio azul bello, viñamos Iker Hurtado, eu, e Alex Vázquez, e pillamos a Manu Casal en Melide. Ah, sí, señor. É Bueno, verdad. mano. Pasámoslo ben nese coche, a verdade. A É verdad. A mellor que ya furga vais quedou a en dar Melide. sempre Moi ben. en Nadela. Sí. E bueno, falamos xa desta tempada de cousas do equipo, Hai da que, Sarriá. primeiro hai que falar de que na anterior fixestes historia. Primeira promoción da Sarriana, recién ascendidos. Foi a fichaxe de Maxi. Como foi para vos? Además, foi un ano histórico. Por varias Sí. cousas. Sí, sí, sí. Sí, foi un ano de rachas, é verdade que Sí. ou perdíamos moito ou ganábamos moito. Pero bueno, considero que para min foi bastante merecido, porque facíamos bon fútbol. A min a verdade que o ano pasado creo que merecimos igual que este ano. Sí. Bueno, foi un moi bon ano, verdad. Fue completo. Yo creo que agarramos racha mala. Eran varios partidos que bajábamos, pero después llegó la primavera y las flores hicieron así. Claro, sí, para Fue ser increíble. un recién ascendido nunca estuvemos en descenso desde o principio de ano, estuvemos moi cerca, como dixo el, pero nunca estuvemos metidos, e a verdade que ou veces que dicir, joder, estamos aí cerca, está acabando a temporada. sí. Yo creo que el mayor problema era cuando mirábamos para arriba, perdíamos. Sí. Y cuando mirábamos para abajo, ganábamos. Entonces empezamos a mirar para abajo y se nos... Partido a partido. Sí, partido a partido. Y se nos dio ahí la promoción que bueno. E chegastes eso, a promoción contra o Gran Peña, e na ida, digamos que había unha fumareda importante a salida de vestuarios, non sei como foi. Bengaleo. Bengaleo... Bueno, 4 bengalas postas. Sí, sí, sí. Eu- Que no se vieron nunca. Pero... Eu flipei, eu Sí, sí, estaba para salir, que encima ese día xoguei titular, e chego ali e digo, pero que pasa? Sí, E sí, depois, sí, sí. eu claro, xa salín meando así pos dos banquillos ríndose todos, que encima foron os dos banquillos que encenderan as bengalas, Claro. eu non daba crédito, a verdade, Uno, o que pasa aquí? uno era Valen, que está acá, que se quemó todas las manos. Todas las As manos se quemó. uñas. Yo salí y para mí la bengala a mí me motiva. Yo salí Sí, que eso me foi un quería punto. comer al que A sea. verdade que foi un punto. Sí, sí, sí. Pero Gran Peña andaba, Andaba. Ese partido, verdad, Chavales. 0-0, quedamos. Sí, sí.
Hicimos... E tivéramos dúas. Fixemos cousas para poder haber sacado Eu algo. acórdome unha de Germán que ao final fora casa, que estaba como na área, eu tocárame ver o partido en Lugo. Digo, no, pero como pica ya. Sí, Ya hubo maté. otra también de Miguel, que estuvo ahí Sí, solo. para sí, hacer. es verdad, sí. Pero yo creo que jugamos bien. Y, Sí, eu creo que estuvemos y ben. la vuelta también, nada más que tuvimos mala suerte. O resultado foi de tiro abultado libre porque que- sí, o resultado foi abultado porque pois ao final había que buscar algo. Había que ir a entonces. por todas. Que foi? 3-0? 4-1. 4-1, sí. 4-1, pero mentiroso. Sí. Sí, Porque- porque sí. fora 1-1, creo que íbamos, Sí, unha cousa uno- así. No, 80, no 80 Sí. íbamos Veníamos pouco, jugando porque bien, podía- tuvimos oportunidad allá en Gran Peña. Y claro, un tiro libre que entra y ya te demotiva, pero claro, nosotros seguimos hasta el minuto 70 que íbamos Sí. 2-1. Sí, para el empate y prórroga. Non vos y marcaría- ahí bueno. Non vos marcou Alex Millán, ou si? Non me acordo, eu creo que non. Creo que non. Buah, tuveron un enganchonazo con Susa ali na banda. Estábamos eu ali no banquillo enfrente. Sí. Sí, sí, sí. Con sí. gol de Susa. Susa enganchara con él. A Susa no lo. Empezar a correr e Pepe, onde vai Susa Vila el solo co balón así en diagonal? Empezar a correr, chegar á portería e marcar. Yo con Susa dijimos, no, puede llegar a ser nuestro último partido, tenés que dejar todo. Sí, Claro. Se deja todo. El Millán no sé qué le venía diciendo, el Susa que se volvió loco. Sí, sí, sí. Andaban Y- a patadas, pa. Y claro, le dijo de todo en un lateral, lo puteó, le ganó la posición, empezó a correr para el medio. Sí, sí, Es como Maradona, arranca por la derecha, así. El genio El genio mundial. Sí, empieza bla, bla, bla. Llega, zurda, gol. Festejo, todos los festejos. Non sabía que Todos los festejos posibles. era o primeiro gol que marcaba, empezou a celebrar. El tipo de los festejos lo tenés, al Susa lo tenés. Sí, sí, sí. E Alex Millán todo jodido, e ahora compañeiros, E agora compañeiros. Nos adestramentos Xa salimos a mételle Uf. caña. Bueno, Ahora levas. no, fue el primer día que lo vimos. Sí. Estábamos en un piso que nos iban a dar los 4 argentinos. Claro, estábamos en ese piso y nos iban a cambiar. Entonces llegaba Millán. Llegaba Millán y subió al piso con toda la familia. Y se presentó ahí. Estábamos los argentinos y Millán venía. A única referencia que tiñades era... Era el Ese partido, enganchón. el partido de playoff. Hola. Hola, y nosotros en cuero, así, verano, ¿viste? Hola, ¿cómo va? Ya nos conocemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y nada, ahí medio... Y ahora dice, sí. no, me voy a las compras, pum, y se fue, ¿viste? Y nada, pero después No, un personaje sí, buenísimo. sí, Sí, señor. Pero houve unha cousa Sí. da tempada pasada que trascendeu sobre todo no vestuario, ¿no? Houve aí un hit, o hit do verán, ¿no? Maxi Como, Lebran. Esa. esa. Habría que poñerle, pero... Como xurdiu ese temazo? E a letra é moi boa. A verdade é que tonterías que fago como a sempre. Estaba aburrido un día e dixen, fora disto que empezaron das IAS, eu cando verás as primeiras cancións con IAS, eu flipaba, e digo, pero como pode ser que fagan e tal? E claro, dixen, buah, aprendín como facelas e dixen, a quen lle podo facer desa Rihanna? E Maxi tiña todos os papeles, en plan, había moitas, porque algúns poden xogar con unha cousa, pero Maxi tiña varios frentes abertos que Sí. podían mencionarse na canción. E entón dixen, fago ya a Maxi seguro, e encima dixen, métolle cumbia, que eles mola, Sí, andaban sí, sempre é con cumbia que- argentina, métolle un pouco de cumbia e isto vai ser espectacular, Temazo. efectivamente. Temazo total. Himno. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que le metía unas comidas polémicas. Sí, sí, sí. Maxi Lebran. Como é? Maxi É que eu podía Lebran. referencia que este é duro xogando, depois este comía, o ano pasado había moito cachondeo porque lle gustaba comer mal, este ano come ben, pero ano pasado comía bizcocho, comía ovos, Claro. ovos comía mellor. Sí, Cantos ovos comías? 8, por ahí. Moitos esa, ovos. esa era unha pregunta, Y eh? antes Ovos entrenábamos semanais. 8:30 de la noche. Y claro, Mercadona lo tenía cerca, bizcochuelo, el bizcochuelo, el del Mercadona, así. Encima come como un animal, non é? Medio, Comía ben ou mal, pero come moito. medio bizcochuelo mínimo, Ujú. antes de entrenar, 7 y pico. A ver. Y le metía, agarraba miel. Mi papá me dice, come miel, listo. Me compré el pote de miel, agarraba el bizcochuelo, cortaba en rodajas, así, pum, medio pote de miel en cada rodaja, huevo duro que lo tenía preparado en la cocina el día Ah, anterior, Me gusta. que hacía huevo duro en una olla así, Eso, los que Hacía entren, para a semana. todos los que entren, Boa dieta. cortaba el huevo duro arriba del bizcochuelo y adentro. Así Y así. estaba, tanto azúcar despois de entrenar, Animalazo. era un Claro, animal. iba a entrenar y claro, pesaba 2 kilos más. Y con el azúcar y todo estaba. Y un café me tomaba y ya estaba. Eléctrico, eh. Entonces la canción tiene todo un poco de eso. La estrella de la É moi boa, verdad? Arona se vuelve loco. A vos no te gusta tanto, porque a mí me da un poco de vergüenza y no sé, pero. Y a Arona, cada vez que la ponen, la sonrisa se le hace increíble. Se le Increíble. ilumina la cara. Increíble. Sí, sí, sí. Sí, señor.
Bueno, e que máis? Que máis podemos comentar da Sarriana deste ano xa? O que? Sí, deste ano xa. Non sei que objetivo tiñades a principio de temporada e agora xa metidos nesa loita pola promoción. Sabíamos que había o equipo. Hai moitos que... Eu, por exemplo, da principio de temporada puxen vos campións, que non me ides cumprir, parece. Pero, joder, estades aí. Ti non o puxe. Ti fixeras o contra Gaf, É un equipo particular, pode pasar cualquier cosa. Sí. No, eu a principio de temporada este ano, a verdade que xa vías, encima éramos moitos, vías moito nivel no campo. Entón eu dixen, eu creo que o objetivo vai ser o mesmo do ano pasado, por lo menos facer playoffs. Se fixemos o ano pasado, creo que este ano podíase facer perfectamente. Encima, xogamos ao principio de temporada un fútbol moi bon. Sí. Claro, empezamos, non baixamos de aí, entonces claro, veste toda a temporada aí e dices, por que non ir, xa non pensamos no playoff, ascender directos, estamos aí. Claro. Pero bueno, ao final, agora mesmo que levamos unha mala xeira, pois dices, tampouco hai que alarmarse, levamos toda a temporada aí. Claro, Si sí, estamos aí é creo... porque o merecemos, e se ao final non estamos, pois ganámoslo nós, pero temos o dereito a que se nos siga... Sí, yo creo que el año pasado terminamos haciendo un buen fútbol. Y claro, este año me fui a mi casa de vacaciones, Argentina. ¿Fuiste para Argentina? Sí. Me llama Vilarín y me dice, mirá que este año queremos hacer o playoff o lo más arriba posible. Playoff mínimo. Ti xa tiñas pensado volver. Yo volver a España, pero no sé qué club quería ver, ¿viste? Y como fue mi primer año, por ahí quise mantener las raíces de acá y también me gustó mucho Galicia y bueno. Normal. Y Vilariño me convenció, me dijo, vení que te queremos y me mostró el proyecto que tenían de jugadores, de cuerpo técnico, que estaba Jaime, y me convenció, me dijo que nos iba a ir bien y que bueno, íbamos a pelear arriba. Entonces dije, voy. Así foi. Que tal Jaime? Top, ¿no? Muy bien. Moi ben. Ahora están allá en China. Sí, ganaron outro día, de feito. Sí, sigue esa Liga China. Sí, No, sigo que lle vexo nas stories a Jaime cando Un partido Chile El así tiempo, de Liga sí, China. el tiempo que estuvo nos hizo mejor. Aprendimos moito, sobre Sí. todo. Aprendimos. Eu, por exemplo, desde que antes de ir a Sarria, alegro moito de haber ido a Sarria porque é un equipo no que aprendí moito, sobre todo de xogar con balón, que eu non estaba acostumbrado, mas supoño que igual aprendes moito de... Porque claro, pola forma que xoga xa estar tanto en contacto co balón acabas aprendendo polas boas ou polas malas. Sí. Como os teus inicios en Foz, Sí, casi. ali casi parábamos. Sí. Es que el año pasado terminamos con balón, pero este año brutal. Sí, brutal. aprendemos moito. En Argentina, a nivel formativo, non fomentaban o toque de balón ou era máis pum, Sí, toque balón, pero no arriesgar tanto. Ujú. Con Jaime es arriesgar, Sí. pero seguridad. O sea, él te enseña todo en los entrenamientos para arriesgar en el partido después. Y si arriesgas y te sale mal, no importa, arriesgaste y va... Xa porque fallas o que tienes que facer e non Claro, inventes. claro, sí. Sí, Fai no. o que saibas. A Sí. mítica. Uf, a mí me tenía... Sí, ¿no? Sí, cortito. Sí, Pero bueno, aprendeu moito. aprendí mucho, Aprendeu sí, moito, estoy muy agradecido. Ujú. Sí, bueno, xa vendo un pouco a Liga en xeral, quen credes que vai a ascender? Naturalmente nós no playoff, despois... Como típico argentino quiero ascender yo. Yo quiero ganar todo, pero... É complicado, Maxi? Sí. El Orense No, tiene un partido perdido. El que menos pierde, por ahí siempre el que... É que o Ourense anda fino, Eu vía moito ao Villalbés ao principio de temporada. Aquí me gusta moito o Villalbés porque non encaixa nunca, é un equipo jodido en todos os campos. Pasa a un campo malo e a nós podemos costar ou non, pero eu digo, aí vai ganar o Villalbés, efectivamente gana. Entón eu ainda sigo crendo que pode o Villalbés darlle loito ao Ourense, pero é verdade que o Ourense ahora está nunha racha que cuidado para pillar. Sí, e mira que empataron esta semana, pero o Villalbés tampouco aproveitou. Todo se vai decidir nestes tres partidos. Yo creo que son los equipos más fuertes. E vos estades nesa xeira tamén negativa, que son 2 de 20. De 15. De 15. Cuidado que ven, que tal o Arousa, decía Maxi, de momento equipo medio amigo, ¿no? Así, Sí, porque están amigos podría nosotros por ahora. Podería fastidiarvos se arrancan un pouco. Sí, estamos aí, estamos jugando con fuego, pero bueno. Son todas finales ahora. Sí. Quen credes que se vai meter con vos? Racing Ahora Villalbés. mismo vexo a Londres nunha xeira moi boa positiva. Sí. Villalbés, obviamente Estradense, eu creo que se tuvo aí todo o ano merece que Sí. eu creo que vamos Y a nosotros. Teñen bo grupo. Influe bastante o tema do vestiario, ¿no? Sí, Ter un vestiario sí. unido e Eso que hai en Sarre que todos os anos polo menos xa buscan eles a hora de fichar xente que sexa xente que seña boa xente. É verdade que sempre estamos unidos, ás veces casi todas as semanas berramos uns con outros, pero depois Sí. somos moi amigos no Creo que la vestuario. última pelea fue de nosotros dos. Sí, la Casi verdad. nos matamos. Sí.
Molaría que vos pelearedes hoxe tamén. No. Houve unha quentada no entrenamiento, bueno, culpa del primeiro e despois culpa mía. Culpa mía siempre porque yo... Caliente. Santi, no, é igual- que este entrena como un animal, Claro. entonces deu-me un patadón, eu canteime, e encima depois fun a por el, metiñe un patadón sin balón ni nada, Ben feito. e viñase por min. Pero depois lle pedín perdón, nada máis acabar o entreno, pedíñe perdón, eu xa sabía que non había fallo. O que pasa no campo. Sí, hay sabía que no había fallo. gente del equipo que por ahí le voy a trabar con Santi y Santi ya se me corre. Claro. Ya está. Eu tamén aparto-me en el partido va a trabar, pero... Sí, eu no partido a tope, pero... Y yo no me doy cuenta, yo no miro quién es quién, ¿no? Claro. Yo voy... Como en el sea, partido, entrenar Sangre como argentina. juega. Sí, Eso total. vai Entrenan, no ADN. eso danos moito, porque eles entrenan sempre ao 100%, entón tamén Sí. che fan que tú entrenes moito. mellor. Correcto. Por eso a veces cuando tengo en contra a Susavila lo reducido no me pongo. Porque si vamos los dos nos Sí, matamos. sí. Ya una vez chocamos Choque- y ya nos fuimos. choque explosivo. Contigo é a mítica de ou pasa o xogador, o sea, no, Ou pasa o balón, ou pasa o xogador. os dous non. Sí, sí, sí. É que está moi difícil, é moi largo, choqueche con todo, é jodido. É que mítico que o dianteiro non lle apetece. No, ten- é jodido. Quero adiantarme, temos unha pregunta de feito, Sí. enlazando con isto, de a que xogador credes que vos parecedes a nivel un pouco profesional, en plan, a que vos parecedes xogando? Ti que dis, Brais, por exemplo? Eu, a ver, tampouco quero quedar de flipado. No, tampouco, a ver, pero- salvando as evidentes distancias. Eu era antes bastante Casemiro, Sí, bastante defensivo, pero teño que dicir que últimamente hasta me vexo moito mellor como balón, entonces Xavi, non? gusta máis Fede Valverde mola, Hostia. tío. Pero, bueno, tamén abarca moito campo, últimamente eu abarco cada vez menos. Agora son A edad non perdona. máis posicional. Eu antes era máis Fede Valverde, pero agora... Ahora eres máis Busquets. Agora, sí, sí. Non con esa magia, pero Claro. buscas defensivo, digamos. Eu son defensivo. Coque. Coque, pode ser coque, un ganado. Sí, yo no sé, de chiquitos mi papá me dice, mirá a Sergio Ramos, mirá a Sergio Ramos. Bueno, miraba a Sergio Ramos y quería ser como Sergio Ramos. Pero, bueno. Y nada, ahora mirando a Argentina, que me gusta mucho Cuti Romero, Tamendi, por ahí miro esos perfiles que bueno, están en la liga. Un pouco Van Dijk para mí, Un pouco Jiménez. tamén. Jiménez también, sí. Case máis Van Dijk. Que outro día Van des, Dijk tamén, sí, ti Maxi eres de deixar aí recadito cada vez que vas a un salto de cabeza tal, Sí, pa, sí, e eso encanta. marcar Sí, territorio. me encanta. Como, É que como outro- debe ser. É que outro día no partido contra... contra... se fai. Sí, débese Digo, facer, de feito. Con, bueno, Sí, yo depende del delantero, voy viendo si le gusta hablar mucho, por ahí hablo pero bien, si tengo que calentar lo tengo que calentar, si tiene que estar frío porque me gana el duelo, entonces por ahí voy viendo el delantero como es. Pero- Trash talking, utilizades? Eu non, eu a verdade tiro máis de facerlles rirse no campo, en plan, soltelles un comentario así gracioso ou tal, falles gracia, non? Faxe como a de Jiménez, Eu é que raro canta que- 2+2. Eu é raro que me cabrei con algún rival, a ver, ti me cabreado, pero últimamente estou máis chill, en plan, Sí, falar sí, con sí. eles ben, A edad que vai asentando. No, además somos sempre os mismos, entón tampouco vale a pena andar ganando esos rivales Sí, por sí. aí adiante. Eu... Maxi, ti? Yo en Argentina sí era... Porque ya te van no te van a hablar bien, entonces por ahí no pasaba, pero sí respondía y iba caliente. Y acá no, acá menos. Por ahí sí me hace calentar y sí me puede buscar, pero no... Pero prefiero más, como dice Bryce, Sí. la Chill. tontería Sí, sí. que digamos y pasar. E si algún galego, por exemplo, fallo como a ti, pero a inversa, vai a Argentina, ti que lle recomendas algo en particular, decirlle a algún rival aí? Depende de la liga que vayas. Unha liga quente. Bueno, destas, la que juegue yo. caliente. La que juegue yo. Por exemplo, Sí. que lle Sí. dirías a un... Que pase la situación o que esté fuerte y mirar para todos lados. Porque yo me comí una linda. Me echaron una vez con el 9, Ajá. me giro para salir de la cancha y cuando estoy saliendo de la cancha de atrás, Puñetazo. derecho, de atrás y me liquido. Pero Entonces, me liquidó. entonces prefiero... Non o expulsaron, ¿no? Eso... Expulsaron a los dos y le dieron 3 fechas. No, Eso, lo bueno. tenían que expulsar de la vida. porque Correctivo, me mataba. ¿eh? Sí, un correctivo. Eso Y entonces mi papá me dijo... É que ali renta, dá un puñetazo, tres Claro. partidos. É verdade. Después tenía los puñetazos que no se ven. Aquí- Pero este ya no Aquí le das importaba. un puñetazo e botante. Eu acordo un colega que tuve no Foz que botaron 2 anos. Claro, eso non se pode merecido. facer. A un amigo le operaron la mandíbula. A mí no me la operaron de milagro. Madre Tuve que ir mía. a hacerme... Pero que lle fixeches para que che fixeses eso? Nada, la típica... Ahí hace cualquier cosa y ya se enoja. Fui a chocar con el delantero, se va la pelota al lateral. En el lateral no es que hay hueco como en la Sarriana que se te va la pelota y se te va Sí, lejos. No, ahí hay reja para que la gente no se te meta.
y te pegue o te haga algo, ¿me entendés? Entonces nos vamos contra la línea y la reja, que había 1 metro, y yo lo choco un poco. Contra la reja. Sí, y para que no saque rápido el lateral, porque yo era el último hombre que iba a agarrar la pelota, ¡pum!, la punteo. Y cuando la punteo, se me vienen todo el equipo a pegarme. Y a mí no me dejaba, el del club bajaron la línea que no podía pegar. Y empujando así, viene el árbitro, me echa. Ala. Yo, capitán, ya me daban 2 fechas. Y le digo, echaba uno de ellos porque vinieron a pegar, yo no quise pegar. Cuando va a echar al otro, se calienta el otro. Porque lo echaron, porque yo hablé. Bueno, sigue la situación, me estoy yendo de la cancha. Paso la línea de afuera. De atrás siento un camión. El tipo era igual que yo, gigante así y... Denuncia, eu denunciaba. No Ali conviene, non vale. no conviene. Es preferible pasar la situación. Madre mía. Y bueno, nada, digo que vengan atentos. Claro, eu estaba che pedindo así algún tip para insultar, pero mellor non. No, o pasar la situación Los o... argentinos son creativos, ¿no? Porque si, Sí, por eso. me Porque gusta. si insultás, después te va a comer Sí. en el área te come fuerte. Ujú. Entonces, por ahí Porque pasa. ás veces depende, se tú estás ganando duelos non merece a pena calentar Claro, ao rival, porque claro, calento aí é cando ao mellor se empeza Claro. a ganar ele. É Y máis a- ben ao revés, cando claro. estás por debaixo e cando che convén. Y yo creo que allá caliente juegan mejor en Argentina. Sí. Cuando se calientan juegan mejor. ¿Por qué? Porque más duelo, más choque. Capaz que acá, si es un partido que fluye de la pelota y lo hace calentar, por ahí sí pierde balones o tal. Pero allá te puede ganar. Cal foi o rival máis duro que enfrentachedes en terceira? Así algún dianteiro, que temos tamén despois unha pregunta de Sí. a Maxi. Cal foi o dianteiro máis duro, así que... Y yo en Viveiro el año pasado tuve duelo así fuerte con Gamarra. Y bueno, estos partidos también... Que Gamarra... Es que Gamarra es más como nosotros, Pues es hay carne, sangriento. ¿no? Es No último sangriento. contra o Sí. Estradense Gusta tamén. la carne. Os dous, El último gusta partido la de carne. Traense quise pasar de la situación, no le dije una palabra. Pero bueno, no digo una palabra, pero Chocou, voy fuerte. chocou. Voy fuerte. Que Gamarra, sabes, come moitos callos, dixéronnos. Os Ah, callos... sí, Sí. sí, no, sí. Sí, aliméntese sí, de callos, eso digo todo. Vi uno Valen, pero por min, digo, que me veo a comer os callos na estrada. Sí, sí, sí. Algúnha comida que che guste especialmente, así de Galicia? O pulpo? El que pulpo, tal? el pulpo me encanta. En Argentina... En Argentina hay, pero como el acá de Galicia, creo que no. Ah. En Argentina más carne. Cómese moito pulpo marroquí aquí, Sí. Sí. Sí, sí. Ah, Sí, yo- sí, claro que ve. ahí en Sarria está en la feria y siempre le digo a los chicos y a mi novia que vayamos a la feria porque me encanta comer pulpo. Le mando los videos a mi papá y se vuelve loco y quiere estar acá. A feria, moi eh, moi peligrosa. Las tortillas tamén. No, sí. Pero a feira de Sarre é moi peligrosa. É que cando vamos nós, os do baloncesto, Que pasa? no, que empatamos xa ca noite. Directamente Ah, na fe. na feira venden tamén... O sea, eu pensei que era feira rollo... Pois de vender roupa e así. No, No, mercado, pero que... pero- No, acabamos de comer o pulpo, xa medio mazaos, e xa empatamos ca noite. Ya seguir. Claro, Vale. Sí, sí. 4 futbolistas que ficharía desde terceira división para o vosso equipo. Así que non xogaras con el, que Sí. ti aínda Non valen competes. trampas. Pois... Un non sei. porteiro, Pode un dicir defensa. Por línea casi. Va. O porteiro, a min gusta moito o Villalbés, Santomé, a verdade que me gusta moito. Yo, porteiro. El del Boiro, ¿no? Yo, el Borja el Rey. nombre- sí. Borja Mira, Rey. esa camiseta Claro, de El que Veo, se sí, lesionó. veo, Sí, es súa. Sí, el Vi tapó mucho Sí, contra para nosotros mucho. y. Ostras, y contra... muy bueno. Madre mía, dese partido non me olvido. Sí, sí. Partiu un dedo como a min, Luxou un dedo, sí. Ficharon ahora un bo porteiro. Defensa? Defensa. Como lateral izquierdo, Cabarco. A min gusta moito tamén Caraván e máis Pacheco de central, mólame moito tamén. Medio. Medio yo, Keco. Keco, Sabía que ibas a decir eso, La maquinita. Sí. Pero bueno, de otro equipo. Eu gusto de Parrillo do Ourense. Xoga moi ben. Sí, sí, sí. Gústame. Parry. E de dianteiros? Un dianteiro que, bueno, Gamarra... Bueno, Gamarra, está Celerino, que te mete una mano así, una espalda así y tenés que marcarlo. Y. Celerino coñecía lo de cando xogaba en Argentina? No. Ou píllate O sea, un lo gol. conocía porque tuvo una polémica que le metió una patada en el pecho acá en, no sé, en Sudamérica, en qué equipo, Ujú. Sí, a sí, uno, al final, y casi va preso. Casi. Y claro, le metió una patada acá, Sí. fenomenal. Y, Fenomenal.
Y bueno, después me tocaba marcarlo a mí. Pero bueno, no, Vale, lo conocía acá, lo conocía acá. Celerín. Sí. Eu delanteros, é que me gusta moito Santi que é dos nosos, entonces Sí, vou a mí dicir tamén. Porro, que é así Porro. extremo, pero gustame moito Porro. Sí, Santi, como es de otro Santi, equipo que tengo que elegir. pero- escandaloso, Sí, Escándalo. sí. Cuando gira, Estar muerto. sí. Pois, pa onde imos? O que ti me digas, Eros, ti mandas hoxe. Imos pas especiais? Eu quero preguntarlle se teñen algún ídolo futbolístico. Veña. Tedes algún ídolo futbolístico? Eu agora... Non vale Messi ni Maradona. Eu fíxome moito en outros, pero a min de pequeno a verdade que me gustaba moito o Cid. O Cid molaba moito, pero non é nada o meu rollo, é todo, Sí, é sí. todo o contrario. Pero gustame, é que o último paso do Cid a mí parecíame espectacular. Clase. Moito Sí, sí. clase, moito. Sí, no. A partir de... A pesar de Messi y Maradona, nada. Mi papá me mostraba mucho los defensores de Sergio Ramos, que a él le encantaba. ¿Mm? Y nada, desde chico tenía a ese ídolo. Y bueno, también es cristiano. Pero, Madridista, sí, Maxi. Sí. Ti, Por aí miraba el Barça, pero por Messi. Eu de pequeno sempre fui madridista, pero xa fai anos que viño sendo do Celta. O Son do fútbol Celta, é- eu son do Sí, Celta. señor. O fútbol é blanco, macho, joder. Bueno, pois imos xa cas preguntas especiais e aquí dicennos Brais que che pasou ca documentación. Coa documentación. Ah, bueno. Eso foi, supoño que será esa, porque é que teño varias, pero viñamos para Arzúa, viña Alex e Iker comigo, e pillónos un radar. Xa por facer o gilipollas, porque pensamos que era un coche que estaba parado na autovía, pasamos pitando. Digo pasamos, pero fui eu, que era o que iba conducindo. Entón chegamos á rotonda aí de Palas, e páranos. E claro, nós íbamos pero coa música a tope, como energúmenos, e creo que viña ca capucha, e dixen, vaya mala pinta, traemos horas aquí que nos van dicir, encima pasamos pitando ao radar, que nos colle pitando. Estes futbolistas, macho. Paramos, e diceme, hola, buenas, mía, colleu o teu radar, tal, que pomo aí o carné de conducir, tal, deixamo aí no salpicar. Entón eu xa estaba nervioso, collo a carteira, empezo, non encontraba, e poño e tal, e mírame para así, e diceme, esa é a tarjeta de crédito. E miro e digo, me cago. Volvo outra vez a meter, saco o carné e tal. Entón, claro, os compañeros xa non daban crédito, xa se empezaron a reír. Ibas mamado, Brais. No, íbamos a enterrar. Que era as 6 da tarde, pero bueno, a verdade é que fora tremendo. É que Hostia. liadas. E logo tamén preguntan polo teu apodo. Eu creo que hai un artista dos apodos no vestuario. Sí, chámame de todo. É que Javi ten moita imaginación para... Javi Liz, Javi Liz é tremendo para iso. O sea, estás falando con unha conversación normal e ao mellor dices unha palabra e asocia xa un xogador con que tiña ese nombre ou algo así. O de Millán, esas cousas. Esas cousas esa é boa. ocurrense Sí, sí, é o no mellor momento. nota Eu esta. flipo, Sí. nada, é que me chaman de mil maneiras. Agora chamanme Blas. Blas. Porque veo un Brais entrenar con nós no juvenil e cambiaron o nombre a mí. Veo un juvenil con nós e cambian a Blas. mí. Chámanme de moitas formas. Como que depende do día. Alguna pero outra divertida? non sei, agora últimamente... A mí normalmente chamábame Brais ou Prieto, pero eles chamanme Blas todos. Agora en Sarres son Blas. Hasta o teñen posto na... Dixo un entrenador novo cando chegou, díxome, eres Blas ou Brais? Claro. E digo, non, son Brais, pero Pasa é que que- aquí non sei que cojones pasa. Decimos tanto que a veces se te olvida. Sí, a mí xa me dá igual tamén. Sí. Vale. A ti cal che teñen, Maxi? A mí... No, a mí no. A ti yo se che pongo canta. más a los otros que a... Sí, a Maxi no, a Maxi. sí. Bueno, non me pudo sacar da cabeza Maxi Lema. É que non pude. No, se pega y no la Joder, sacamos. Sí, non escoites máis. Despois, vale, temos o do número de ovos que come Maxi, pero xa está dito. Así que, bueno, temos por aquí un textaco sobre Maxi, pero, bueno, que eras moi boa a todos os deportes. Contáronos. Sí. Xogabas a futsal. É o mellor, gran asador. Sí? Bueno, Maestro da parrilla o... no sé si gran, pero pongo todo el empeño ahí en el asado. A los 14 años mi papá me dijo, toma, la parrilla es tuya. Yo no cocino más. Dáseche ben eso, pero dáseche mal cantar. Sí, no. Sei que es malísimo cantando, Sí, pero sí, para sí. que destaquen eso, porque mira No, que... no. Intentad. Odio cantar, no. Canta Canto de- bajo la ducha. Canta y de cuando- Maxi Lebrán. Maxi Lebrán. Sí, ten pouco ritmo. No. Yo canto para activar a la Hai que chica. o ano pasado cantache na cena esta ou non? Sí, me hicieron claro, cantar debe ser de esa pregunta. Por ahí me ven medio así, pero cuando tengo que aparecer, aparezco. Me volví loco en la de la cena. Si hay que cantar, canta. En la da de la, igual. cena, en la de la cena anterior, del año pasado, era nuevo. Claro, me subí ahí al coso y me volví loco. Y todo, se quedaron todos. O sea, este ano, por certo, hai ascenso ou non hai ascenso? Sí. Vamos Sí. a por él. Vamos por Sí, él. venga, que cojones. E se hai ascenso, como celebrades?
Algo así especial, aparte de que Maxi cante, que eso é evidente. Hai que ver se volven poñer Teñimos o Racón, pelo, ou- que somos rubios. Podemos Sí. teño o pelo Sí, bravo. sí. De negro, de negro. De negro. De enero, sí. No. Me vexo moreno, pero bueno. Mira, yo ya cambié el look porque yo nunca me corté con Moicano. maquinita. Metemos yo moicano como Y ya- abuelo o algo de eso. Sí, como Boedo, nos tenemos que hacer Metemos todo el corte yo Boedo. Boedo. Ya, Bueno, mira, sí, mira, sí. Así si- negro e- Si subimos, Gominola. eu súmome. Se subimos eu dame igual, fai o que sexa. Súmome. Sí. Perfecto, queda dito. Gominola y laca. Gominola. A lo Boedo. Así chamo Increíble, increíble. Gominola. Vamos a pesta Un bastante tarro. eso con gomina. Un pote gigante. Un pote gigante hace así y empieza a tirar para atrás. Es gominola. Empieza a tirar para atrás. Pega la pelota ahí y se pincha. Pelo pincho, que pelo pincho, Le bueno. digo, los pinchos lo tenés perfecto. A Cada mí vez me que viene el encanta, pincho. Ese flow de Boedo, aura, que dirían. Aura. Pasamos as preguntas da audiencia, entón. Pasamos ás preguntas da audiencia. Bueno, primeiro, para Fita X/5 dice que tal. Que tal? Estás vos gustando a entrevista? Ben, estámoslo pasando ben. Muy bien, sí. Eu sabía que íbamos a pasar. Maravilloso. Sí, sí, A seguinte pregunta é de Balotelli, para Brais. Cal foi o compañeiro no Arzuaga que máis te riches? Xa pregunta por ele. Iván é tremendo, tío. É que eu moito me ría en Arzúa con ele. A verdade é que é criminal, a verdade. Algúna anécdota con Balotelli? É que tenas de todas, tío. Eu acordo unha vez que fora a cantar Diego Fuentes, que está no Estradense. Sí. E fora a cantar a esquina, estaba Iván tal, e chegou Diego Fuentes e dixo, buenos. E depois Iván pasábase toda a semana dicindo, buenos. E a Baleato imitaba aí todo o día. Cando chegara a Baleato, que eran unhas risas con Baleato, cada entrenador era unha risa, e Iván pasaba todo o tempo imitando. Pero que Iván é un mítico xogador que tens que ter no equipo porque dache moito deso. Home, ese ano Además de teu futbolista, dá un que juego. ese ano marcaban pila de goles, pero é que é tremendo. Sí. Calidoso, Iván. Sí, moi ben. Samu Quintela pregunta, Brais, Outra conta a voz. historia da vendaxe no tobillo. Bueno, é que eso... Esa aí está. Eso foi o ano pasado, estábamos nunha charla, bueno, vendo un vídeo así de partido e tal, eu tiña un tobillo esguinzado, entonces chego, eu puxeme a vendar o tobillo e tal, entonces na charla non sei como me dou cuenta, e digo, merda, Era outro. vendei o tobillo que non era. Sí que che doía, Non podo creer. Claro, dime cuenta na charla e dixen, joder, pero que burro son. É outro calarío e tal, pero é que a min dame igual, entón dixenlle a Julio Cambo, o central do Porto, e dixenlle, Cagadón. joder, podes creer que vendei o tobillo que non era. Xa sale por fora, o Blas vendou o tobillo que Aí non. xa se chamaban Blas. Sí, aquel. empezou, é que eu creo que empezou por Julio, creo. O tobillo que non era, claro, cachondeo absoluto, e xa o siguen contando ano tras ano, da igual, eso vai quedar para sempre. A historia da vendaxe no tobillo. Hostia, esa é moi grave. Cousas esa que é- só me poden pasar a min. Es grande esa. Cousas que só me poden pasar. Esta pa os dous. Equipo que mellor vos pareceu xogando este ano. Non vale a Sarriana. A Que Sarriana. vos gustou Nosotros... Alondra me gustó. Eu creo que o que máis me gustou é o Estradense. Creo que, o sea, costounos moito ganar os dous, remontamos Sí. os dous xustamente, pero joder, ten moito, apretan moito, con balón tampouco se desfan dela, gústanme. Sí, yo creo que esos dos equipos... Sí, ben. A ver, os de arriba xogan todos bastante ben. O de Ourense, ben tamén. A Ourense tamén. Bien, bien. A Ourense o que pasa é que Ordenado. a primeira parte foi nosa e a segunda un baño espectacular deles. Sí. Iván Otero pregunta, Maxi, mellor atacante co que estiveches corpo a corpo? Xa o falamos antes. Sí. Xa falamos antes. Gamarra. De tercera, sí. O comedor de callos. O comedor de callos. Marcos AP/17 ten 3. Anécdota deportiva random de cada un. A primeira. Unha anécdota que se vos ocurre así rápida ou se queredes contar unha xuntos, Unha alguna anécdota divertida. do equipo, alguén así algunha non sei, algo cachondo que pasase. Y acá el equipo... E eu anécdotas teño moitas, pero que valgan para contar. Valen. Valen todas. Valen. Algúas non Valen tiene, Valen debe tener. Algúas Valen se acuerda de todo, es mismo- impresionante. Valen, hai algunha que queiras contar? Ah, eso. A ver. El año pasado, Sí. la racha mala, Sí. llega Valen en enero, agarramos otra racha mala, jugamos contra Lugo, perdimos, qué sé yo. El Valen se volvió loco y dice, no, acá hay que cambiar algo. Va, compra un palo santo, va É verdade. va a la Rivela, no sé cuánto, una hora antes. Oh, Empezó. ¿Qué va? Empezó. Sí. Eu Empezó flipaba, así, que cheira aí. Llegamos al campo. Olía incienso. Que pasa aquí no vestuario? ¿Qué baranda que hay acá? Y dice, ya estaba muchachos, ganamos el fin de semana. Efectivamente. Creo que fuimos contra
Betanzo. E depois o peor é que tiña que ir todas as semanas co Pau Santo, vale? Betanzo, ganamos. Y empezamos, ganamos. Arosa, ganamos. Payo Saco, los partidos de 3 por semana, ganamos. Nada, fue... Y el Palo Santo de... E Hai que volver, Hoxe en día sigue o Palo Santo. Telo, valen. Hay que Non volver. sei, non sei. Hai unha fuerza máis fuerte. Hai unha forza máis fuerte. Aí non. Tiene Non se sus- pode decir cal é a forza. Vale. No se puede decir. Vale. Cando Pero ascendades o decides. Pero esa fue tremenda. Y debe haber muchas, pero... Sí. Anécdotas aí, unha pila deles. Conta unha que non se poida contar e poñemos el pitido Xa todo o contei a rato. do radar, xa contei o do tobillo, que son das millores. Teño moitas tamén. Volvino a facer o mismo, pasou o mismo da tarjeta dúas veces. Unha vez en Lugo que me pararon, que viñemos dun partido e iba algo mamado esa vez. Digo. Iba para a casa, a ver, está bueno contar, xa foi, xa contei. Liárame para ir para a casa, que xa non para ir para tomar algo, que xa non quería ir, salín ás 3 e paramos guardias. Buf. E librei de milagro e deralles outra vez a tarjeta en vez do carné, porque é que é azul, e o carné tamén é azul. E claro, eu despistado. E librei porque pasou un coche para baixo a todo o trapo, porque senón entón xa salieron detrás dele. Un heroe, É verdade, ese dábelle unha boa, é verdade. O que sería histórico é que unha vez che pasara eso con Javi parándote. Ah, sí, Javi Liza Guardia Civil. É Policía. a policía local, ali en San- Ah, é verdade, eso sí que me Pero sonaba, sería é verdade. increíble, tío. Sí. Sí, se me para Javi. Ojalá te multe. Se me para Javi xa nin pararía, por exemplo. Chao, Javi. Con Javi pasoume unha cousa que no traballo chamamos sempre a policía ás 8 da tarde para ver se pasou algo cando estou en Sarri. E chamo unha vez e colleme Javi e digo, son do Progreso e tal. E a min soábame a voz e díceme, pero tú quen eres? E digo, son eres, tá? Eu son Javi. É así, tío. Sí. Un fenómeno. É boísimo chamar a policía que che colla Javi. Ah, claro. Sí, señor. Pois mira, temos a última pregunta que... Imos pasar as preguntas clásicas, pero Sí. curiosamente temos unha pregunta de Samuel Valoria que nos pregunta Colega meu, iso. si top 3 animais aos que lle gañaríades un contra un. Entón a pregunta clásica, non sei se a coñecedes, é cal é o animal máis forte ao que lle gañaríades unha loita, vida ou morte, nunha habitación pechada e sin armas. Este non conocía, eu vin, vexo casi todos, e vinho dicindo no coche, e dixenlle que se estaba vindo arriba. É que Maxi é un animal. Max é un animal criminal, pero Entonces que... é un bicho. Pero el otro bicho te quiere matar. Claro, foi E o ti que tamén. dixo, foi o que Yo dixo. tamén. O outro non é un que está ali tranquilo, vaya por ti Sí, tamén, top 3. Top 3. O máis, o mínimo. Mira, eu tuve pensando, eu creo que non lle gana moitas cousas, porque... eu creo que un perezoso podría lle ganar, tío. Un perezoso é un tío lento, Moita- pero ten bastante moita envergadura, garra, entonces... Pero eso, Está ben, Métese porque- mata león por detrás e xa está como... xa está feito. Vale. É máximo de unhas Y animaladas. Perezoso de terceiro. Yo iba a decir una animalada, pero pensando bien, una gallina, porque que deje el huevo y la mato. Tens unha gallina gigante. Claro. Un avestruz. Buena proteína. Avestruz. Avestruz, No. Son jodidos, son jodidas. Home, si son No, jodidos. avestruz non é nada. Gallina. Una gallina. Va, é que eu este una tema- gallina bien furiosa. Eu este tema cos meus colegas xa o teño por encima, é un dos que tal, e falámoslo moito dos animales. De feito, queríamos facer tamén un podcast e xamos, ese ten que ser tamén unha pregunta. Claro. Pero si de vida o muerte, voy con lo que sea. Vale, entón. Sí. Perezoso, galiña. Una gallina. Va, unha galiña, eso. O Que que, un oso. Este pode, no, é que dixo un oso non pode ganar. Un Pero- oso pequeno. Un Diga así, o- panda rojo. Un oso panda. Un oso, yo me la banco. Si muero, pero me juego todo. Vale. Entón, primeiro de Borais, a ver. Perezoso terceiro, segundo. Bueno, máis para arriba dun perezoso eu creo que xa non lle gana Ou nada. para baixo. Non sei, tío. Podría ganarlle, eu que sei. A un can así, Una jirafa. un canciño tampouco, non un can. Unha jirafa. A ver, Maxi está máis crecido. Imos con Maxi. Máis leva unha crecida criminal. Maxi. Terceiro, un oso. Segundo, jirafa. Una jirafa le ato las piernas. Vale. Sí. Vale. E primeiro, Y primero. tírate xa, un tiburón blanco ou algo así. Un cocodrilo, creo que. En na auga. Un cocodrilo, una buena patada. Fora da auga. Una buena patada. Estaba ahí bajito. Vale. Pumba. Pumba. Sí. Taco de aluminio. Perfecto. E agora para rematar, Eros. Pois a segunda pregunta clásica é un equipo polo que nunca ficharíades. Eu non diría nunca ningún equipo. Pero se teño que non elegir algún, vou elegir xa solo polo campo, que non me gusta nada, o Silva. Que aquele campo non me mola nada. Si non, o Silva non teño ningún problema con eles, pero o campo non me gusta. Xa sabemos que nunca vas fichar por o Silva. No.
Yo quiero abrirle la puerta a todos, así que... Ben quedado. no sé, hay clubes de Argentina que sí nos ficharía en categorías bajas que no ficharía. River ou Boca? Cualquiera de los dos, no tengo preferencia. Tes algo, bueno, isto xa para arte mal. Tes algún soño no mundo do fútbol? Cal é o teu objetivo? Mi objetivo, bueno, ahora con la Sarriana salir campeón. Y nada, jugar en la selección argentina, que es lo que más quiero. Y bueno, jugar un mundial, que es lo máximo para mí. Y, Metas baixas, Hostia. Brais, ti que Gañar a objetivo tes? cuarta. Eu xa tiña o de ascender a terceira, gustaba, ascendimos. Tiña o de xogar en terceira, marcar gol en terceira e xogar fixen. E voume poñendo así pouco a pouco. Ahora Claro, sería, sí, sí. o mellor sería No, eso ascender a segunda ref, e se claro. estuviera en segunda ref, ascender a primeira ref. Pensei que te ibas a Pouco tirar a pouco. selección española, Sí, home. esos son los grandes sueños. Después, De petanco, a mejor puede a corto plazo, ¿qué? Subir de categoría y hacerlo lo mejor Claro. posible. É mellor Pasiño. poñer metas pequenas. Pasiños cortos e seguros. Sí, sí. Sí. Sí, señor. Bueno, también hay que tener algo arriba. Eso sí. Efectivamente. Pois ata aquí, non, Eros? Ata aquí. Foi unha maravilla de Foi charla. un auténtico placer tervos aquí. Ti disfrutáchelo máis que ninguén. Home, porque, joder, además son amigos, joder, isto é o que mola. Sí, sí. E vai haber ascenso. Seguro. Seguro. Pois non vos vallades que agora imos cas vitorias do Celta, Depor e compañía. Marcharon os futbolistas da Sarriana, rapaces, pero temos con nos Adrián Mourazos. Benvido, Adri. Hola, que tal? Que tal estás hoxe? Todo ben, e vos? Gustouche a charla? Sí. Estaba ríndote moito, ti, Sí, a verdade é que me tivo certa gracia. Sí, eran a forma de contar as historias e bien, aparte saliu o sol, e a min eso afectame moito no meu Positivamente. mood que lle chaman, sí. Non vai rajar. Bueno, tanto. Sí que raja, move de rajar. No, nunca rajo, nunca Pois imos empezar cunha boa noticia para todos os galegos porque en primeira división o Celta de Vigo gañoulle 1-2 ao Mallorca. Marcou Valiant para o Mallorca, despois remontou o Celta con goles de Alfon e Fer López. Que golazo. Como vichedes o partido en Xavi? Imos falar deses postos europeos que ocupa o Celta como sétimo clasificado. Europa League ahora mismo. Europa League. Sí, porque o ir o quinto a Champions baixa o posto de Europa League ao séptimo. Ajá. E o estar Barça-Madrid na final da Copa, o octavo vai ir a Conference League. Ben asentadiños aí, na sétima posición, 2 puntos por enriba da Real Sociedade, que caeu o Rayo, caeu o Mallorca, é unha xornada redonda para o Celta, Que, como vedes? Credes que vai manterse aí? Temos esta semana un partido contra o Español, non? Na casa, en Balaídos. Sí. A ver, agora o punto forte que vai ter o Celta, primeiro, vas ter moitos partidos en clave nas últimas xornadas, creo que os últimos 4 son rivales directos. Barcelona e Madrid aínda lle quedan, Sí, pero os últimos 4 son Sevilla en Vigo, Real en Anoeta, Rayo en Vigo, Getafe. Sí, señor, eso ten que ser... Ese sprint ten que ser, hai que sumar moito, non podes deixarte puntos contra o Español, e a partir de aí vas pillar ao Madrid, sobre todo, nun moi bon tramo, porque vai ser despois da final de Copa, e pode ser que despois da ida de semifinais da Champions. O vaya. Así que son moi madridista esta Champions hasta semifinales, para que veñan máis cansadiños. Mou ata a final, E nada, o que sí, a ver, é o que decimos, eu dixeno en setembro. Vale. Eu dixeno en Sí, setembro. é correcto. Eros dixo Conference en setembro. Tomábamolo como un tolo, non como un tolo, pero... E se acabas así, todo apunta que te equivocas. Bueno, pa mellor. Por eso, erro garrafal. Correcto, Pero correcto. sería a posición de Conference. Mirade, hai unha cousa condicións importante, é o gol de Fer López. Primeiro gol na súa trayectoria como xogador de primeira división, golazo. O centro de Mingueza é espectacular e o desmarque de Fer López, espectáculo. Que tamén. gol do Cisne. Para min, o desmarque é increíble. Eu quedo Viche de son de arranca? Sí, eu quedo me co pase. Home, sí, pase, sí, o que pase é mete. espectacular, pero o desmarque é moi bo, é de olfato tamén. Eu creo que o desmarque ven da banda. Dame a sensación, Como da banda. De un tal Claudio que hai por aí.
Sí. Sí, joder, o Celta é un equipo, eu creo que o que máis traballa esa segunda línea, ese chegar á área con xente desde atrás e teñen todos moi claros. Ademais, había... Raramente se ve a un Mallorca tan aberto, porque creo que foi entre o lateral esquerdo e o central que había ese espacio, viu-no, atacou-no, Foi perfecto. pero é que o pase é unha... Sí, sí. O pase é unha locura, Sí. Correcto, aí está o guante que ten Mingueza. Sí. E despois hai Que outro bueno, tema. que o lunes contra o Las Palmas, Fer López mete un pase igual ou moi parecido para Ilais, o que pasa que Ilais non o dá Tamén. rematado. Correcto. Pero hai outro tema importante, é que Alfon volveu a anotar e viña con toda a polémica da semana, porque non podemos obviala que houve esa polémica de que saiu a noticia de que Alfon xa tiña firmado co Sevilla en xaneiro, que, bueno, aí houve movida, pero Claudio Giraldez deixou claro que confía en Alfon e Alfon volveu falar dentro do campo. Non sei vos como vedes, vos seguiríades poñendo a Alfon e punto, non? Evidentemente, Se é rinde. xogador do Celta, está a un nivel espectacular. Si marcha é unha pena, porque creo que lle dá algo ao Celta que non ten, que é esa verticalidade a partir da banda, ese descaro a hora de irse en un contra un, esa capacidade para recortar hacia dentro e golpear, recordando un pouco a Nolito, que dice moita xente, con Salvando as evidentes distancias, non? sí, pero sí que é verdad que primeiro, si marcha gratis é horroroso para o Celta, horroroso, porque creo que é unha renovación que puideches ter e sobre todo que se vai gratis, que ao final hai xogadores que agora están blindados, que ten cláusulas de 30, 40 tal, que va a sacar un diñeiro si ao final acaban marchando, que esperemos que non, e xoguen en Europa o ano que ven, Si te metes... si nos metemos, pero ao final sí que é un medo que teño sobre todo tamén con Carreira. Porque Carreira está a un nivel espectacular, inda que sí que confío máis en que Carreira se quede. Carreira quedou. Carreira da casa. Ti como ves, Mou? Ti deixarías seguir xogando a Alfon, non? Obviamente, se rinde dentro do campo, Giraldez confía en el. Eu podo falar do de Alfon, do que fai efectivamente dentro do campo. E a min creo que a este equipo lle dá moito que se atreva, que sexa vertical, que sexa individualista, que sexa egoísta. Creo que ben Un xogador así, non? Sí. Que se criticou moito en algún momento ese apartado individualista de Sí, Alfon. pero a min personalmente o que máis me gusta dele, o que máis valoro dele. Correcto, porque sí. aproveitas ter ventaxa aí nese un para un e se encaras 10 veces e fallas 8, as dúas que che salen son ocasións. Entonces creo que aí sí que te podes permitir ese luxo. É que é o que decía, é algo que ahora mismo non tes e non vas ter. Tes a Hugo Álvarez, a Sweatberg, a Pablo Durán, a Hugo Losada... Pero non son tan encaradores, non? No, eu creo. bueno, son o mellor diferentes, máis Hugo, pero... É verdade, é un perfil moi específico. Pois deixamos aí, queredes facer a porra do partido contra o Español? Un partido clave para o Celta de Vigo, domingo ás 12:30. No. É domingo ás 5, correcto. Pode ser. En Baleidos. En Baleidos. Bueno, pois... A xente quere facer un recibimento, non sei se a Federación de Peñas o vai permitir, pero esperemos. Resultado, Eros? Non vou dicir nada. Vale, ven de gañar 0-4 o Español ao Rayo Vallecano. Eu vou dicir 2-1, que por certo esta semana foi a primeira porra de Cabo e dixen, bueno, podo desvelalo, puxen favorito o Mallorca. Non sei se o vichedes, pero... Sí que o vi, sí. A porra a veces se equivocas, Sí. A mí parecesme un fenómeno, Sí, vale. Tamén dixen que era favorito de porra. A ver, di. Victoria local tamén. Bueno, sin dicir nada, non? Eu non quero gafar. Perfecto, pois deixamos aí a primeira división, pasamos a segunda, onde tivemos un Deportivo, un Cádiz 0, e xogou tamén o Elche contra Racing Ferrol. Lástima que estemos grabando isto luns, porque non sabemos canto perdeu o Racing, entón, o sea, canto quedaron. A chave Tirouche aí o subconsciente, non? No, fixo unha aposta, é broma. Esperemos que saque algo, pero o Elche é un equipo moi complexo, porque iban líderes ao principio. Sí, pero se ganan xornada. póñense líderes. Dinlle unha porcentaxe moi alta o Elche de vitoria. A chave, o Depor e o playoff. 99,9. Declaracións de Gil Sanz entre semana. Temos que ser máis ambiciosos, este equipo ten que estar en primeira división. Non sei se vai ser esta tempada, coa vitoria de onte,
O Deportivo sitúase a canto, Mou? 6. A 6. A 6 do playoff, e non sei vos se realmente credes que o Deportivo, no que queda de Liga, vaise meter. Ti mantivechelo durante moito tempo, Eros non tanto, unha salvación tranquila. Eu non o sei, a verdad. Onte un partido de sacalo picando moita pedra contra o Cádiz. Como vedes? Credes que pode chegar a playoff? A ver, na pelea está. Pero na pelea, claro. Sí, sí, Ganas pero... é un pouco que pasa na segunda. Ganas 2 partidos, tiras para arriba, perdes 2 partidos, cuidado. Como Lugo. As sensacións que me dan a min que o Depor vai pelear polo playoff. Unha cousa é pelear, outra é chegar. Pero claro, quedan 8 xornadas, estás a 6 puntos, estás obligado a ganar, a pelear. Correcto. Pero Ti? mirando para baixo ainda, A salvación está preto, Mou, ti que dis? Eu digo que non hai que mirar para baixo, eu digo que hai que mirar para arriba e cal é o problema que vexo eu? Creo que é un equipo que depende moitísimo de individualismos e tamén son consciente de que poucas individualidades hai deste potencial nesta categoría, baixo o meu punto de vista. Jeremai Mella Soriano? Por exemplo. Sí. Por exemplo. Entonces, creo que son altamente diferenciales, pero é casi che diría que un dos únicos argumentos que lle atopo o Depor para facer gol. Moi resultadista Óscar Gil Sanz. O sea, os resultados dá sensación como que, coméntase moito, que o Depor como que xoga peor que antes, pero está acadando resultados que antes non acadaba. A ver, os números son moi bons. Son moi bons, son de playoff. Sí, sí, Desde que totalmente. chegou Gil Sanz. A ver, pero eu creo que ao final non sei, pero eu creo que no deportivismo valórase máis eso este ano. Eu penso. Por ese... No deportivismo, en que equipo non? Dime un. A ver, Eu non evidentemente eu non o en coñezo. todos, pero refírome, eu creo que a ansia do Depor de volver á primeira e volver canto antes, que é normal, pois levas moitos anos abaixo, que se nota en cousas como estas, non? E Diáquez estaba con un bon xogo que faltaba suerte en algúns partidos, faltaba gol, Sí. e marchou, eso é esa ansia de querer ir á primeira xa. Pasiños cortos e seguros, como decíamos, non? O mellor. Ainda que co Depor xa se sabe. Non? A ver que pasa, a ver que nos depara a competición. Queda moitísimo aínda a segunda división, é unha maratón terrible e aí estamos dentro, Vai chegar a primeiro Depor este ano? Eu sigo camiña. Sí, non? Eu creo que hai playoff. Hai playoff e Mou nunca se equivoca. Pasamos a primeira ref onde tivemos partidazos, houbo cruz e tamén houbo cara. Houbo as dúas caras da moneda. Houbo das dúas, sí. O Celta B, que xogou o venres contra o Barcelona B, empezou moi ben o partido con un gol de Mbaque en propia porta. Mbaque. Óscar Marcos, que é un xogador especial, e Hugo González. E para o Barcelona marcou Cédric, un cabezazo. 3-1 para o Celta. Cultural Leonesa 1, Arenteiro 0. Minuto 90, creo que foi o gol. Sí. Unha pena. Lugo 0, Gimnástica Segoviana 1. Se o gol da Cultural foi no 90, pois o da Segoviana foi prácticamente o inicio do partido. Ourense Clube de Fútbol 1, Zamora 0, gol de Carbonell. Non vou facer ningún tipo de comentario sobre o partido que fixo Marqueta. Sí, señor. É que esa triple parada que fai é de... Non vou facer comentarios. Fai comentario. Joder, Marqueta espectacular o aragonés. Opina, Eros. Un partido tremendo Unha de Marqueta. bestia, unha bestia, E pero o bueno. Ourense Clube de Fútbol está... quedan, decía o Pablo... A 2 puntos. Decía o míster, aínda nos quedan 2 puntiños para a salvación. Por favor, hai que mirar para arriba xa. No, ves, No. neste caso en concreto estou de acordo con el, porque veñen do que veñen e saben Sí. o que é vivir con Sí. a cauga ao pescozo e por que non? Estás a 2 puntos do playoff, pero Era o mellor equipo de España dende que chegaches, amigo. Eu é como o Ourense CF é o mismo caso do Celta. Unha vez chegas aos puntos de permanencia, soñar, pero hasta que non chegas, Sí, correcto. Mira, no caso, como Mou nunca se equivoca, falábamos que o Celta B, que se iban soltar, levaban un par de vitorias e iban bailar a todo Dios. Eran as palabras literais de Mou. 3-1 contra o Barça B. Por certo, asistencia de Rubén López, o galego cedido no Barça, no gol dos cataláns. E Sí. este fin de semana temos sorpresa, porque ao mellor estivemos con Rubén. nunca se sabe. Nunca se sabe. Deixámolo aí caer. Ui. Deixámolo aí caer. Deixamos tamén a primeira ref. Queres comentar algo do Lugo?
O Lugo Do está... mal que vai pasar o Lugo daqui ao final de temporada. Mira, Do que vai sufrir o Lugo daqui ao Partido final de temporada. crucial Real a Unión. semana que ven contra o Real Unión. Real Unión Lugo, domingo ás 12 da mañá, partido moi importante. E despois hai un Ourense Club de Fútbol Arenteiro que imos facer a porra super rápido, con resultado rápido. 2-1 Uh-huh. o CF. Vai romper a xeira do Ourense Club de Fútbol Arenteiro. 0-2. 0-1. Perfecto. Pasamos a segunda ref. Dalle ti, Eros, merécelo. Imos ca segunda ref e houve unha victoria vital do Compostela ante o Salmantino, gol de Marquitos. Bueno, ese o Compostela que por fin suma 3 puntos. Ajá. Fabril 2, Bergantiños 1, o derbi foi pa a Coruña, Luisao e Alfaro que contrarrestaron o gol de Pachón e Langreo 2, Coruxo 2. Os vigueses remontaron un 2-0 nos últimos instantes con goles de Fer Martínez e un auténtico charrazo de Borja Marchante. E hai unha cousa importante porque o Pontevedra gañou 2-0 a Llanera con doblete de Rufo. Grande. O Numancia volveu a pinchar e a xornada que ven hai opcións matemáticas de que o Pontevedra sexa equipo de primeira federación. Oh, que grande. Que ten que pasar? Rufino, O Pontevedra ten que gañar en Salamanca Sí. e o Numancia perder ante o Real Ávila. Pode pasar. Pode pasar, é moi difícil que se lle escape ao Pontevedra Bueno, o ascenso. ou empatar, me parece. No. O Pontevedra teno moi fácil, porque quedan 4 partidos, está 8 por enriba. 12 puntos en xogo, está 8 por enriba do Numancia. É prácticamente un milagre que Sí, non bueno, ascenda. Sería un milagre. Si se empata tamén. Un milagre para o Numancia, evidentemente. Se o Numancia perde, vale empatar, e se o Pontevedra gana, vale que o Numancia empate. Por ese gol a verás. E despois temos 2 puntos a tratar que o Fabril, vitoria super importante contra o Bergantiños, ponse 4 por riba, asentas en playoff, é vital este triunfo, o sea, Sí, mira, estaba falando antes con Darío do tema Fabril. Sí. Non sei se sabedes que houve o derbi na división de honra xuvenil. Sí, En Abegondo ganou o Celta 1-2. E claro, ti poñeste a ver quen estaba xogando ese partido por parte das dúas canteiras, sí. E quen está xogando no Celta Fortuna e quen está xogando no Fabril. Era prácticamente. Mira, sacas un equipo con todos os xuvenis en idade xuvenil Que partido. que ojalá se puidese ter visto o Deportivo cos que están no Fabril e o Celta que está no Fortuna, porque é incrível Tremendo, a cantidade buen nivel. de talento que hai nestes Sí, O fútbol galego, que está cada día con... Somos unha mina. Unha Madre mina, de sí Dios. señor, unha mina. O Compostela gañou, tiña que ganar o Salamanca, fixo 1-0 con gol de Marquitos e, pois... Estará de parabéns, Marquitos. Vistes a celebración de Marquitos? Meteu o balón debaixo da camiseta. Xa pensei no eu, eso... Supoño que, pois, sí. É papá, Darío. É papá, Non Darío. sabes? Darío. Ai, Darío. Dari, fala... Hostia. Bueno, o Compostela, que ten que seguir gañando. Ten 2 partidos faciliños, entre comillas, porque xoga contra os últimos. Xoga contra o Gimnástica e Laredo. Laredo fora da casa, Gimnástica na casa. Ten que gañar, Non me solo acaba vale de gustar gañar. nada que Escobedo acabas de marca dicir, a promoción. Xa. Non me acaba de gustar nada Toco eso. madeira. Eso é. Pero ten que gañar, ten que Escobedo gañar. marca play out, ¿no? Sí, correcto. Sí, Escobedo marca. Pois deixamos aí a segunda ref con ese Compostela e vamos a terceira ref onde Estouche a arrancar aí, onde o partidazo a Sarriana, como non, perdeu un 3-0 e adiantouse con gol de Arona Sané e remontou o Noia con goles de Facu Moreira por 2 e Javi Muiño, 2 golazos de Facu Moreira, por certo, un gol olímpico. Puido facer máis Javi Liz, pero, bueno, Debeu. golazo. Debeu. Barbadas 1, Viveiro 0, golazo de Xinzo. No 94 o meu Xinzo, como quero este chaval, que futbolista. Cuidado, Moi ben. Sí, moi ben. Alondras 0, Racing Vilalbes 0, Silva 1, Polvorín 0, moi importante vitoria do Silva con gol de Uriel, e no Lugo volveu Mini Bugui, non sei se... Hostia. Gran porteiro Mini Bugui. Estradense 2, Betanzos 1, goles de Elías e Gamarra na primeira metade, e meteu o gol da honra Pedro Couce. Gran Peña 1, Ourense 1, volveu a marcar Migui na súa volta, Bo gol. e cun menos... O Gran Peña empatou con gol de Fer Méndez nos últimos intres. Bo gol tamén. Tamén bo gol, a verdade. Picoulla e acabou ca inviabilidade de Alex Cobo. Somozas 1, Atlético Orteixo 0, gol de Juan Cambón, que é bo futbolista. Boiro 1, Arousa 1, Juanma e Martín Diz. Estaba Rafael Louzán, o presidente da Federación Española na grada. Pablo Prieto tamén estaba. Sí, un fenómeno, Pablo Prieto. E Vilalonga 0, Valadares 1, gol de Miguel Freiría, decisivo, un día máis, e moi importante triunfo do Valadares. De feito, o gol do Boiro coincidiu ca entrada de Rafael Louzán
as instalacións. Ten aura Louzán, Como que Bueno, con non sei. Moisés cando abriu as augas. Correcto, correcto. E mira, vamos falar da loita polo descenso, porque hai unha cousa que é unha barbaridade, que é do 11º clasificado, que é o Boiro, ao Atlético, e que incluso o Vilalonga, o penúltimo, hai 4 puntos. O Vilalonga 26, 29 Arteixo, despois en 30 puntos temos a 5 equipos. Viveiro, Valadares, Barbadás, Somozas e Boiro. Sí, e cabe lembrar que o Vilalonga ten un partido menos contra o Betanzos, entonces os 4 puntos poden verse reducidos. Correcto, Aún. correcto. Show total, quería preguntaros os vosos pronósticos. Esta semana hai un Valadares Boiro e un Vilalonga Barbadás vitais. E aproxímase é que É increíble, é increíble. que esta semana que entra é a Semana mítica Santa. semana de Semana Santa, 3 partidos en 7 días para todos estes equipos, semana onde se vai decidir todo por arriba, por abaixo, todo, Correcto. absolutamente todo. Correcto. Voume mollar. Voute... Basti. Móllate. Sí. Voume mollar. 18º, Betanzos. 17º, Viveiro. 16º, Barbadás. 18º Betanzos, 17º Arteixo, 16º Valadares. Arteixo, metes a Arteixo. Sí. Vale, eu vou meter Betanzos 18º. Isto é que vai nos caer unha de golpes. Viveiro, vou nos meter 17º. Ollo, E despois, creo que vou meter... Voulle cascar... Valadares... Estou entre as vosas opcións. Vou dicir... Jódeme, pero Valadares. Vale. Mira que é un equipazo, con ese ataque que teñen. Pero aí quedan... Deixamos o do arrastre por se acaso ou non? No. Nada. Pronósticos feitos, pasamos... Bueno, temos apuntados aquí o repaso dos goleadores, un repaso así rápido por comentar un pouquiño. E temos a Parafita con 15 goles, a Comparada con 14, con Germán Guiamatei tamén con 14. Despois de terceiro aparece Dani Pedrosa con 13 goles. De cuarto, xa, Dani Rosas, Cañi, Adri Otero e Jorge Maceira con 12. E, en quinta posición, Gamarra, Alex Millán e Miguel Freiría con 11 goles. Solo quero preguntarvos se votades a alguén en falta nestes goleadores da terceira este ano. Boedo, pero bueno, Boedo está cerca. É que ademais Está aí ao lado. Boedo nunca foi un futbolista de cifras goleadoras. Este ano está se destacando, Sí. pero igual que Santi, un pouco. Sí. A Sarriana ten moitos goleadores, verdad? Home, que a Sarriana Gol mete, repartido. mete moitos goles. Moitos goles, non dependen dun solo. Eu a mellor podes dicir algún do Ourense que lle pasa un pouco como a Sarriana, Celerino, Antón Guisande, bueno. Eu voto de menos a Borja Míguez, porque dixen que iba a ser o máximo goleador e creo que leva 3. Sí, creo que estás un pouco alonxado. Moito traballo e falta gol, quizáis, aí en Vilalba. Sí. Pois pasamos a preferente grupo norte que lle encanta facer a Mou. Pasamos, porque ademais o partidazo é un partido que me encanta. Sí? Sí, sobre todo polo resultado. Lalín 4, Dubra 2, Manu Vilariño, Lugo, Arón e Hugo García, goles de Cea e Alvarito para o Dubra, que se adiantou en 2 ocasións, pero pinchou no Deza. Negreira 3, Pol 2, recupera a senda da victoria o Negreira. Cidade de Ribeira 0, Atlético Escairón 3. Cuidado, Oval 1, Sigüeiro 3, Miño 1, Órdenes 2, Sofán 5, Arzúa 1, prácticamente matemático o descenso do Arzúa. Galicia Mugardos 0, Atlético Coruña Montañeros 1, Gol de Pape. prácticamente matemático o ascenso do Atlético Coruña Montañeros. E Ribadeo 0, Paio Saco 1. Bo repaso, Mou. Moitas gracias. Sí. Quedan 6 partidos, 18 puntos en xogo. E a modo de... E o Arzúa 16. Quedan 6 ou 5, porque hai partidos que sí que xogaron esa xornada É que verdad. se tal, que se adiou. Que vos parece se falamos... Do Lalín. Da loita Bueno, polos playoffs. sí, da loita polos playoffs. Pois mira, o Lalín ficha a Hugo García para conseguir ese entrar en playoff. E mira, funcionou esa primeira xornada, gol de Hugo García. O cuarto. Exacto, o cuarto para pechar o partido, o gol da tranquilidade, como se adoita decir, Mou. E temos o Santirso metido en playoff. O Santirso moi fiable, o Santirso de Fabio, eles tiñan moi claro a principio de liga, e o Lalín, pois, obviamente, quere entrar tamén. O que Santirso é un equipo que recibe moi pouco, tío. Entonces, Sí. Son jodidos en o seu Cuidado campo. co Cidade de Ribeira. Derrota incomprensible contra non podes perder na pero- casa contra o Atlético Escairón. É que veñen dun Penúltimo. Veñen dunha boa victoria, ahora É unha raro, derrota. 0-3. A ver, o Atlético Escairón os últimos 5 partidos... Sí, ¿no? sí, están loitando, pero Sí. pero Cidade de Ribeira non se che pode escapar na casa, un partido contra o Atlético Escairón que penúltimo xogan as castañas. Credes que vai haber algún invitado sorpresivo? No, vai estar aí Niño. No.
Cidade de Ribeira, Lalín ou sentirse un deses entra, o resto... E caer Sofán e Sigüeiro? Sí, o Sigüeiro vai caer. Vale, pois queda aí as nosas Aí está. prediccións. Eros, fasti a preferente Grupo Sur. Facemos a preferente Grupo Sur onde o partidazo foi ese Céltiga Barco, loita polo ascenso e foi o Barco o que gañou 0-2 con goles de Mande Sidibé e de Carlos Cruz. E no resto da xornada tivemos un Berín 0, Portonovo 1, Cente 2, Pontevedra B2, Beluso 2, Atlante Matama 1, Porriño Industrial 2, Juvenil Ponteareas 0, Cultural Areas 0, Atios 0, Atlético Arnoia 0, Choco 0, Umia 1, Moaña 2, Xuventude de Cambados 1, Rápido de Bouzas descendido 0. Chuvia de goles. Temos en chave o Barco, que é líder, sacoulle con esta vitoria 5 puntos ao Céltiga, e penso eu Atios. Perdón, bueno, sí, Seis ao Celtic, ao Celtic a 6, pero claro, era un choque directo e o Barco que se consolida aí arriba cunha xeira moi positiva. Vos credes que hai alguén que lle pode sacar o ascenso ao Barco? No. Quedan aínda partidos, ten que ir a xogar a Atios, o Barco, e non sei. Eu creo que tampouco. Eu non o teño todo claro. O sea, ti crees que vai ascender directo a Atios? No, non dixen eso en ningún momento. En ningún momento. É logo que pensas que vai ascender directo. Pois eu digo que Céltiga. non vai ser fácil. pero Eu unha- sigo na unha- miña que o Celtic é un bo equipo. Unha cousa é que non vai a ser fácil e outra é que Nada alguén fácil. vai a sacar o Barco. Pero non o tería tan claro como a vos de, sí, vai ascender o Barco. Sí, sí, Ten, 100%. ten nomes. Va, Ten, 100%? Vamos, Sí. 100%? Ninguna dúbida. Vale, sacareivos este clip en 2 semanas, cando o Barco perde 2 seguidos. Non sei que che pasou Vale. co Barco. E quero comentar solo a un apunte pequeno que me fixo, bueno, chamoume a atención o Moaña, vai voando, e ten un futbolista que é Omar, creo que Omar Conte, creo que se chama. Bueno, é un gran futbolista porque leva moitos goles e vai camiño de terceira ref, ese chaval. Omar. Sí. Noviño... Creo que noviño, debe ter 22 ou 21. Ah, bueno. Sí, flipas, leva 17 tantos, se non me equivoco. Ata aquí, non? O repaso da xornada. Sí, ata aquí. Pois pasamos ao Furancho Furiño. Pasaremos, ¿no? Pasamos unha semana máis ao Furancho Furiño, unha xornada chea de resultados chulos, Xe traes, curiosos. Hoxe traigo bastante metralla. Comezamos na primeira futgal no grupo 2 con ese Esteirana 5 Vista Alegre, un hat-trick de Elías Russo. Como anda, Elías? Sí, como ensaladilla. É que o Visto Alegre non anda. Sí. Bueno, pero Duras declaracións. Elías Russo anda como os tanques de Putin. Pastoricense 2, Chantada 5 no grupo 3. E con eso chapamos a primeira futgal. Perfecto. Logo vamos ca segunda futgal, onde en Coruña, no grupo 1, Xuventude de Orneda 6, Marino 1. En Ourense, Cenlle 0, Francelos 6. En Ferrol, ollo con este, C Barca 6, Estrella Solaina 0. Mira que guiñito, ¿no? Que guiñito. 5-0 en 24 minutos. A pena que Darío non estaba no campo neses 24 minutos. É un partido demasiado fácil para Darío. Correcto. Sí, deches o sexto, polo menos. Nin eso. Santiago 1, Luaña 3, Amio 4. Martín Pérez hat-trick, 2 de penalti e perde. Grande. Moi ben, Martín Pérez. En Santiago 2, Cire de Melide 8, Campo Rapado 0, 3 do Furón, Como podedes comprobar, non se repetiu o resultado da pasada... O da vergoñento do partido resultado. de ida. Houve outro resultado gordo nesta Sí? liga tamén, Sí? Sí, o Sporting Estrada ganou 6-1. Bueno, pero non é un 8-0. Non, é un 6-1. É hat-trick do Furón, Hat-trick do Furón. Que futbolista, vaya... Como vai o Furón, Non, aparte meteu Que leva? 30? 31, meteu en 7 minutos. Fácil. Eu creo que quería 7 minutos? Quería xogar pouco. Non mo dixo. E dixo no descanso, quítame. Sí, no. Deixa meter un par de goles. Estaba tocado dun tobillo. Claro, meteu 3 e despois a descansar. Sí. Futbolista top. Top. Lugo 2, Antas 6, Ferreira 2, e Vigo 1, e Vigo. Oyense 2, Casela 7 con hat-trick de Borja Pena. No. Pena non deu, Eso está claro. Sí. De feito, foi como un penedo contra o Oyense. Que é un penedo. Continuamos. Sigue. Unha pedra grande. Terceira futgal, Coruña 1, Sporting Meicén de B 7, Racing Sada 2. Cuidado, a segunda xornada consecutiva que lle cascan 7 ao Racing Sada. Jo. Pero empezaron ganando. Eso sí, Ajá. do 0-1 pasaron ao 6-1 en 25 minutos e hat-trick de Joel Dans. Así que moi ben. Na Liga da Costa, Malpica 9,
Muxía B 2, hat-trick de Sergio Fernández. En Santiago Ascenso 1, Milladoiro 7, Xuño 1. Bueno, foron goles como de xullo en vez de xuño. Santiago Ascenso 2, Santiso 5, Santa Marta 9. Pablo Carbajo meteu 4, 3 no desconto. E iban 5-5, no, 5-6 no 80, unha cousa así. Chegamos a ir 5-4, se non me equivoco. Eu non sei a que xogades, tío. A verdad. Vai tomar por aí. Que estaba dando de porteiro? Non sei, creo que non. Por si acaso. No, estaba Pablo Vidal. Vidal de porteiro? Sí. Pois, que dis? Sí. Pablo Vidal, quero recordar un apunte, que Pablo Vidal foi porteiro do CS de Arzúa, Sí, En nivel, pero Pablo Vidal adoita xogar de futbolista, non de porteiro. Pois xogou de porteiro. E quero recordar unha cousa. Dani Cabo e o seu equipo, Dani Cabo sorprendeuse porque o porteiro xogaba de porteiro. Moi ben. Joder, porque non fun, tío. Non fun a xogar. Venga. Estuvo moi ben. Pablo Vidal non xogou de porteiro en toda a puta tempada. Veña, pégale pa aí. Que, por certo, ten moita calidad. Sí, a ver, foi ridículo. Avanza. Ourense 2. Montián as Maravillas 5, Ourense CFB 4, Martín Outomuro no minuto 90. Pontevedra 1, Pollo 0, Atlético con Barro 9. 6 goles de Alejandro Sierra. Moito cuidado con este home. Pontevedra 2, Sporting Libertad 3, Chispa 10. 5 goles de Cristian López, que tedes un vídeo de membros sobre este home. Sí, cuidado, o máximo goleador de toda Galicia. Vigo 1, doble resultado outra vez en Vigo 1. Como están, Atención. Colla 12, Alerta Sanguiñeda 0. 5 goles de Bruno Javier La Rosa. Vaya nombre de la hostia. La Rosa, tío. Hai xente que está destinada a facer grandes cousas. Sí. Bruno Javier La Rosa, sí. A marcar ya Alerta Sanguiñeda. Efectivamente. E Rápido de Bouzas 2, San Roque Casablanca 9. Andrés Carril, hat-trick. E en Vigo 2, outro resultado un pouco tolo, San Salvador 8, Cultural Areas B 4. E imos co xogo. Vaya aplausazo acabas de dar, acabas de deixar xordo. A Darío máis. Imos co quen é quen versión xogadores. Fixéramolo de clubes, Venga. pero aquí hai unha cousa. Vai estar man a man, vai ser un duelo directo, ao mellor de 3. Si, Vale. Se alguén gaña 2, pois xa. Vale, pa diante, va. Vamos co xogo. Comezamos, voume acercar á cámara para que vexades. Vale. Para que vexan os furiños. Perfecto. Que vai ser. E logo poñémolo na frente. Dinámico, vale? dinámico, Eros. Quero dinámico a full. A ver se non se gira. Estou no vendo no espello. No, de coña. Espera, que non se gira. Eros dinámico, dinamismo. Eso sí, non o van ver os que están escoitando isto en Spotify, que se fastidien. Vale. Nah. E o outro. Non sei como podes dicir esa cousa, Sí, mira, pois vamos dar espectáculo de momento para a xente de Spotify. Vale. Pup. A ti vai tocar o primeiro que Vale. enseñei. A ver, que se vexa na cámara. Xa sabes. Mou xa o ten. A min pode... Este é o de Mou. Pero escoita, non fai falta que lle poñan na frente, non? Performance, Vale, xa está. Performance, tío, hai que Vale. performar a muerte. Teño que acordarme do de Mou, non? Sí. Porque el vai facer preguntas. Sí, do pero de- bueno, tamén me acordo eu. Vale, Son entón- preguntas de sí ou non, como é isto? Sí. Vale. O meu xoga en primeira división? Non. O meu é galego. Sí. Vale. O meu é galego? Non. Vale. O meu xoga fútbol profesional. Sí. 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 Vale. O meu xoga en primeira ref? Non. O meu xoga nun equipo galego. Sí. O meu xoga fora de Galicia? Non. O meu xoga no Celta? Sí. O meu xoga en terceira ref? Non. Me cago en 10. Non des pistas. O meu xoga... Me está fastidiando que a súa resposta. No. O meu Estou... Dale. A súa posición é de atacante. Non. O meu xoga en segunda ref? Non. É que xoga en preferente, non te jodo. O meu... non podes... Tranquilo. O meu xoga... Non xoga atacante. Xoga na zona defensiva. Sí. O meu, tío, dixen fútbol profesional e dixo que non.
No, dixo Dixo en primeira división. Me cago en 10. Dixo en primeira división. O meu xoga no Depor. Sí. O meu... defensa... Tes que espabilar, mou. Non, estou moi dentro, No, Sí, sí. Teño máis de 25 anos. non. O meu... Vaya pregunta, non? Se xogo no Celta. O meu... vale. Xogo de extremo. Non. Me cago en 10. Teño menos de 25 anos, son defensa... Vale, xa está. Xa está. Se a dis perde, se a di falla perde, non? Sí, pero... Sí. Xogo de carril. Non. Xogo dentro, entonces, O meu xoga de medio centro. Non. Xogo... Vale, déxame calcular aquí dúas cousas. Hostia, tío. É que a túa é moi trampa. Home, claro, que non vale falar. Eu, a ver, estou pensando nun nombre, pero xogo de central... Son porteiro? Non. Ah, vale. Vale, a miña pregunta é a seguinte. Son porteiro? Ti? Sí. Non. Ai, casi a pillo aí, Eu son diestro? Sí. Unha pregunta moi importante. O meu é español? Sí. Son habitual co Celta Fortuna? Sí. Non son Javi, vale. Me cago en 10. O meu é dianteiro centro? Non. Joel Lago. Me cago en Efectivamente. Cada vez. Vale, o meu, sabes quen é? Voucho dicir. José Ángel. Cala a boca. Casi. Pablo Vázquez. Ai, pero dixen Vale. ser central. Pero este tío é un choro. Non, é coña, va. Va, outra ou Vale. non? Di, Dari, ti. Facemos unha, si gaño eu hai empate e si É non que gana ti vos. estás jodidísimo ahora Veña, mismo. facemos eso. Dalle, va. Rápido. Para os furiños que estades en Spotify, ahora mismo Eros está... Que poden facer os furiños? Os furiños poden suscribirse a Canle Mou, porque é unha Canle moi divertida. Onde traemos vídeos semanais, moitos vídeos semanais. E algunha que outra cousa? E algunha que outra cousa. Vale. E imos traer cousas novas. Este A é o de ver, cabo. enséñalle o Mou, Este Sí, é o de cabo. eu xa vi. Vale, e agora ensíname a mí simplemente, non fai Este falta. é o de Mou. Non adiviña na vida. Dale. Vale, o meu, empezou que perdín, xoga no de Ourense. Sí. Son increíble. Son un tipo increíble. Todo está aquí. Sí. O meu xoga en segunda ref. No. O meu xoga de defensa. Non. Xa podía xogar cun nome, xa tal é como fuches co club. O meu xoga en terceira ref. Sí. O meu xoga de... Teño que remontar isto, Xoga no medio. Non. O meu xoga... Vale, xoga en terceira ref. Estou en playoff. No, estás pillado polas pelotas, eso é que está. O meu xoga de dianteiro centro. Sí. Viñen a non vale furar. Non. Oh, moi boa ese. O meu xogou ao mellor no Celta. Mira ben o que faz, porque é un sí de manual. Xogou no Celta. Ti o sabes, Eros. Darío di que sí. Sí. Eu non sei se xogou no Celta ou non. Bueno, No primeiro equipo, ademais. pois eu non o sei. É a miña resposta. Sí, non? Eu creo que sí. Vale. Vale, non miña non vale furar, estou pillado polas pelotas e xogo en terceira ref. No, ti, el non. No, A ver, pregunta. Dixeches que estaba pillado polas pelotas. Pero ti, non o xogador. Ah, ambos. vale. Bueno, os dous. Ambos. Non estou en playoff. Vale, son da provincia da Coruña. Non. O meu... O sea, o meu equipo, perdón. No. Vale. Ten Estás adornando, ten nacionalidade que non é española. Sí. Non sei quen será. Estou na provincia de Pontevedra. O equipo. Non. Queres tirarte un nome? Tócache a ti. O meu é Gastón Celerino. Gastón non. Gastón Celerino. Ese pode ser. Vale, espera. Aí hai desempate. Vamos a facer unha cousa. Que? No, empate. Si Empatamos. Mou Dari, empatamos. adivina o xogador que as pistas que ten, gana. Vouche dar unha máis. É dianteiro e non é español. Ala, aí levas. Fácil, di Darío, Non vale mirar. no Veña, vale mirar. Deixa mirar a clasificación. Di, No. Rapidamente. Tes Mentras, ide falando vos ca 10 audiencia. segundos que Darío está. Fala de vos ca audiencia, rápido. Que non Veña. bueno, pois despedimos o vídeo, Claro. Sí, despedimos. Ata aquí o vídeo, espero que vos gustase moito, como sempre, suscribidevos, xa o decimos. E seguídenos en todos os lados, menos pola rúa. Si, é tremendo o apoio que nos dades.
E nada máis. Facedevos miembros. Facedeos miembros, sí. Faste. Sí. Mou, non sei se vais espabilar dunha vez. Testa. Teno. 3 segundos. A ver. Un, Que xa o teño, 2 e 3. Germán, llámate. Eso pues victoria pa moi Mou. boa, Sí, gañou Mou. Aí queda eso. Pois xa sabedes, rapaces, como sempre, a semana que ven máis e máis sorpresas. Vémonos. A semana que ven. A semana que ven. Santa. Da igual, hai podcast, o podcast non para. Bueno, parará, pero a semana que ven non. Vémonos no vindeiro vídeo, na próxima aventura de Non Vale Furar. Onde seguiremos falando Do fútbol que máis nos gusta.